loko va ku hi Matsonga van'wana va ku a hi Machangani van'wana va ku Vachangani hi swo va hi delela ku hi swona tindzimi letin'wana munhu na maviti mangani hi mina Gezani Eric Nkovani hi mina Mchangani Mtsonga why? Why? These are our names. Munanga ti chavi mina ni bingoma ni ku changana xilungu. Why mi nga yimanga mi ni kanele mi nga zanga mi ku ri Xitsonga xilungu. Tosi ta hina ti hlanganani. Mi vitana hina vana va n'wina. Hi ta va na xinduti la South Africa. Ba ruketele mhaka n'wina a mi hlangani. You hate to be Shangani. You don't hate to be a Gaza. Yes. Why mi nga zondi Gaza mi zonda Changani? Because Gaza Gaza nkulu is a Gaza kingdom. Hinkwenu hi ba Gaza exigazeni. Hayi ku ri hi ba Xitsonga ya Xitsongeni. Hi ba Gaza ya Xigazeni. Because it's a reality. Le Ishangani Gang. La ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang. Shangi hi vuyini futhi ka Shangani Gang. Mona ku hi vuyi ka Papa Penny ahe. Ezi va na episode yin'wana ne Kateko. Nkarhi loya a kamba u ye kwihi? A wu ye kwihi nkarhi wolowo? A ri ku a ya byala timanga ka mapopi. Hi ve na episode yin'wanyana ya Papa Penny ne. Yi nga fika yi trenda too much. Yi trendi South Africa hinkwayo kahle. National And a ku trenda party yin'wanyana. Vanhu va fiki va rhandza yo yaleyo and then xoko va yi tiva na Papa Penny xoko mi yi vonile. Va yi rhandzi ngopfu vanhu. No, but this is my history. Yeah. Va twa onge no creator ni yo swimakela no swilo swo swimakela wa swi tsala swi hlaya. Exactly. Vanhu vo tala hi humelela hi swilo swo hambanahambana la ku kuleni. And Papa Penny loko mi hi vo hetila namuntlha ne. Yes. Podcast ya hina a yi nominatiwini ka va ri i mama ne. A yi nominatiwini hi wina award. Oh, well done. Best content creator. Oh, well done. And oh, mama. Igu ya papa. Yes. Oh, yazala. Italandela. Paragone ya papa. So, kesa un'wana Matsonga va ka hina na van'wana va tixaka letin'wana lava nga hi votela. Khensi ngopfu mi endli vanhu. Hi ta ya mahlweni hi mi tisela vanhu vo fana na va Papa Penny. Nkateko. Aye. Miss Bangwani. So Aye. Oh, Miss Bangwani. Miss Bangwani. Miss Mangwani. Mangwanini. Bangwani. Ya Chauki. Oh, Chauki. Iba se. Wa swi tiva yena ku va se. A ndzi tshembi ku wa swi tiva. Ndondi namuntlha. A ndzi tshembi ku wa swi tiva. Papa Penny hi khensa loko mi amukeli futhi hi vuya futhi. And engaku hi ta tshama hi ri ku vuyeni. Hikuva last time loko mi hi byela mi te mahungu man'wini ma nga endla swi ta teka 65 years. Yes, because my age is 65. Yes. Se lembe rin'wana na rin'wana ri na swiendlo swa rona. Yeah. And then ni nghene ka ti-category to tala ta vutomi. Namuntlha hi tele ku vulavula hi politics. Hi category yin'wana. Hi part 2 ya n'wina. Hi part 2 ya Papa Penny. Yes, se mi nge heti. Ti tambeyana. So ha ri kwalani ne Papa Penny. No lava ku leswiya swa ku Papa Penny mani leswiya hi N'wana wa swi tiva. Na ku humelele yini hala na timbuti ta swi tiva. Va swi tiva. So lava sweswiwani mi hi byela ku ri Papa Penny mi le ka tipolitiki besides swa music na swin'wana na swin'wana. Mi le ka tipolitiki ne.
So la mi byela ku swa tipolitiki mi swi sungule rini and swi sungurise ku yini? No, that's a good question. Tipolitiki ni ti sunguli loko ni sungula ku tlhariha. From young. Loko ni zela munhu a tiva ku hlupheka a ha ri ntsongo. A tirha tipurasi. Ni sungule ku tirha na 8 years. Loko ze u vona ku hlupheka wa xihlangi u va u kaneta swin'wana hi mbilu. That's the politics. I hlupheka lomu ya timayinini, kha heteliwa, hi vitaniwa hi tindzimi to hambanahambana, mavito yo hambanahambana. Is a politics. Because a ni kota ku gungula loko punhu ri ni endla swin'wana. A ni kota ku tlherisela, se is a politics. Un'wana na un'wana i tswalwe na politics. And people that don't understand what is meaning of politics. Politics i ku va ni leswi swi endlaka wa swi kahle. That's a politics. Because loko kaneta munhu leswi a hanyisaka swona, leswi a hanyaka hi swona, wa n'wi pfalela ku ri a nga swi endli. Say that person will call you politics. Okay. That's all loko u complain. Wa ni kavanyeta. That's all loko u complain about wewe una tipolitiki too much man. I ku ni yes, i ku ni kavanyeta. For the meanings of politics. Wa ni kavanyeta ka leswi ni nga ka swona. U nga ni onheli. That's the meaning of politics. Yeah. Se vo tala a va swi tivi. A hi vulavuleni ku ri politics started from Jesus, from the Bible. Vanhu lava nga sungule politics from the Bible. Because Jesus a va n'wi dlayela ku ri i te un'wana na un'wana i dya nyuku wa yena. Kasi lava van'wana a va nga dyi minyuku ya vona, a va dya minyuku ya swisiwana. Ku ri swona swi endla mugodi, swirimi swi yisa ka lava nga ti-kings. Se Jesus a ku ri un'wana na un'wana i ta dya nyuku wa yena, a nga dyiwangi nchumu. Hi leswi hi swi vulaka politics. Politics doesn't matter ku ri wena u artist, you are a boxer, you are a what, izwele kota ku kaneta ku hlupheka loko ku vonaka mi xanisiwaka hi wona. That's a politics. You can go to school and learn politics, but it's end up zero. Because politics is to say no. I politically. Yeah. Se loko alla munhu a dyaku yona i ri politiki. A ku na swin'wana hambo ya xikolweni swi fana music, hambo ya xikolweni xa music, if you don't do it is zero. Yeah. Eh? Yeah, ntiyiso. U dyondza ka wena ku nge ku endle ku ri u ba hit. A xikolweni most va ku trainer voice. A xikolweni va ku trainer ti-keyboard na ti-guitar ku ri u tlanga ti-key ta njhani. But not to make hit, because xin'wana na xin'wana i nyiko wa xona. A va ku dyondzisi ku tsala. Yes. Se politiki u dyondzi na xikolweni a wu dyondzangi. A ku na ku hambana. Wena u nga dyondza u nga fika u tlula hi loko a nga dyondzangi. Because munhu a nga dyondzangi hi yena a tiva ku vusiwana. That person can do service delivery. Yeah. Se loko u vulavula hi ti-education, ti-qualification, u focus so. Se munhu wa xisiwana a nga focusangi so i na matihlo hinkwawo Langsi matlhelo. na ku twela, because munhu a loyi kule a ri vusiwani. Se loko a vona xisiwana xin'wana i twa ku vava. Yes. Se la namuntlha ni la ku vulavula my history, how did I join politics? The really politics. Yes. Nyuzuko wa mina wu yimbelela most i politics. A ni vulavula, a ni yimbelela hi swiendlo leswi endlekaka la misaveni. Yeah. A ku na nqambi leyi fika ku yimbelela without a message. Ku na entertainment message. Ku na guidelines message. Ya mahanyelo. Yeah. Nqambi yi endla tano. Se i politiki. Once you can listen to tingoma ta Bob Marley, he was a heavy politician. Yeah, yeah. Yes. He was a heavy politician. Bob Marley. Say a artist.
mi ta van'wana va ku hayi wa a nghena ya tipolitika ri nkambi i vanhu vo ka va nga ri tiveki nchumu because vanhu vo tala va entertainiwa hi mavun'wa va entertainiwa hi rizondo ku vengana va tshika ntiyiso Yeah. se mina loko ni joina politics ni fambile la South Africa 2007 ni vuyi 2010 a ni ri matikweni ku hambanahambana siku ni ya tshama France ni ku London ni ya tshama Mozambique a ni ku ni lava madyelo ya mantshwa ya rihlaza masimu man'wana because lani a kaya u nga swi nga ha fambi swona pfuka yi nghenela hi ti-pirates music kuma ku ra swa endle swona ku maybe hala handle because a ni penipeni is an international se ni vuya kaya hi mhaka ya cup then loko ni vuya fikele ka Joe Shirimani ni ri na General Music yi endla King and General Yeah. a recorda hi Bujo na producer ya General Lovini ava ku Rengu. Okay. Then we do that music se loko hi kha hi rikhoda ni nga hlangana manano kona phela a ni ri singile a ni nga ri na nsati a ni ri ngwendani nyana ra xinkarhani nyana ya se ni hlangana mananomi loko heta ku rikhoda na ha fambanga ni vhele ni ti tshamela hi ti bukela yindlu se ni na nsati ya Soshangova hi laha mananomi hi nga hlangana kona then ku fika laha hi endlaku ti-show ni ve ni ya Zimbabwe loko ni fika le swi kumeka ku ri hi endla swilo hinkwaswo a ni na 31 crew ya mina vacini everybody fika hi buka tindhawu hinkwato Vanhu lava crew leyi a mi famba na yo hinkwayo loko yi helerile na ku ri 31 wa vanhu. yes Yeah. and va dya mina hi buka tindhawu ti-show hinkwato hi tshamiseka hi kuma na ti-permit siku hi yaku for final hi fika hi pfaliwa a border gate ya Beckbridge a Zimbabwe Zimbabwe. va ku a mina mpfumelelo wa ku ya leyi ni va komba ma nga na mhaka na swona ene show yi sungula na madyambu hi sungula kwihi a Bulawayo hi ya yi kuma va hi chucha hi half-past 1 na nhlekani pfuka hi fika hi 5 nampundzu kasi nkama lowu malima a ri Zimbabwe a nga fika holovisa se va kuma ku ri loko hi fika le va hi treat-a ku vava ku vanhu va South Africa swi vula ku a va kahle mara mi va rivele ku me nkambi Yeah. A mi yeli swona. a ni yeli swona a ni malima se kwalano hi treat-wa ku vava loko hi fika hi ku ya tlanga va tima gezi hi faka mirini lexi generate Generate, hi tlanga mara we have lost the people hi tiyisela ene mali ya hela phela show yin'wana na yin'wana a hi disturbeka show yin'wana na yin'wana a hi disturbeka ku fika laha hi vuyaku ku vuya ka kona a ni la ku tekeliwa ti-passport-o ni la ku robiwa timali but I fight hi zela ya fika Borden loko ni fika Borden ni ngakanya movha laha Big Bridge ni ku South Africa ma ha ngheni Zimbabwe ma hayi then ni fonela office ya ANC ku ri ni treat-iwe njhani leyi ni ya kuma ni tlhela ku foneliwa Mugabe a ku how much you lost ni ku I've lost 800,000 a ku no I will pay you
Na namuntlha I never get paid, but nevertheless ana ha ri ka swona sweswo. Kasi a ku ri nkarhi wa independent days vhiki leri ni nga hi rona. Se onge hi onhe loko hi fika hi joina mi san'wana opposition a hi nga swi tivi. Hi kona laha a zima hi kha hi xanisiwa hi lava mapasi. Oh. Yeah. And then it's okay. Loko ni ku na hi vuya haleni boto wa mina sungula ku vabya kwala kaya. Ni vuya a ku tlanga Spain na South Africa la Polokwane. Van buka. My brother was very sick. Loko ni famba before ni fika drop ya Giyani ku nghena khwalo ku lovini. And I remember I don't have money in that time. Like in bukuwini ni ku tlangeni ni loveliwe boto wa mina. Loko ni loveliwe boto wa mina ni fika ni kuma ku loko ni heta ku tlanga DJ Brian a ku ri hayi tana ntendeni. Hi laha ni nga fika ni hoxeliwa 40,000. Hi yona ni nga endla ku ri I must bury my brother. Then loko ni tshamina after mkosi ni nyanya every country la ni nga famba kona. Ni tshama se sungula ku teliwa mihleketo ya ku ri ni vutisa ku ri ni vutisa nhwanya wa makhelwana ku ri kasi why ku nga na ku cinca La tikweni. la tikweni njalo loko ni vuya a ku na ku cinca. Se a ku he ina ha chava ku vulavula ANC ya ka swimanimani. Ni ku no a ku na ANC ya ka swimanimani, ANC is for everyone. Ivi hi laha ni nga sungula politics hi 2010 ya wela ka 2011. A swi nga ri easy. Xo sungula I was not a member ya ANC. But ni ve member hi ndlela yin'wana ya xalaphungani so. Na ku ri loko u ri na vito tipolitiki ti ku tsutsumela ngopfu ka wena ku ri you must pull the crowd to get vote. Hi leswi hi nga swi endla ANC. Then hi lwini hi li vana va munhu wun'we kwala tikweni van'wana va huma ku nghena hina. Because really patu lera kusukela Giyani ta haleni a ri nga thayeriwanga. A hi famba hi fele hi timovha ngopfu. Se ni ku no a ku na ku cinca. Ivi hi phikizana 2011 ni nghena ka vukhanselara. Loko ni nghena vukhanselara already a ni yi hlayini buku ya matirhelo. Na ha ri handle swi fana loko u ri bolweni u ri ka grandstand. U vona munhu a ri ku tlangeni laha. You know how to judge ku ri siku nga ta nghena ku laha ni ya dirula njhani ni ya ba njhani bolo. Se na mina ni endli tani ku ri siku ni nga ta nghena ku ka masipala ni tirhela vanhu. Ni ya tirha so. Then loko ni fika ka masipala I think 3 months ni sungula ku cinca nghondo because mukhanselara hi yena number 1 ya ku lava nhluvuko because u tshama kwala ku nga onhaka kwala switandini. Mara vanhu va tiko va kote ku ni supporta left and right lavatsongo vakhegulu a xikarhi ka age. Loko na timpfula ku hisa dyambu tiko ra ka hina ri ni support ngopfu hi 2010 2011. Ni tlhela ni va hlulela kule ngopfu lava phikizana hina. Then ni kota ku va mukhanselara. After 3 months ni cinca magenge ka masipala. Ni sungula ku tikomba ku mimani. Loko ni nghena ku nga ri na mati ma nga ngheni. Yeah, ne? Then ni famba ni thola misan'wana ya laha tiva mati va ri Xiluvani. Hi famba kusukela Palandini hi famba hi ntshava laha ku fambaka tiphayiphi. Hi kha hi komba ku leyi yi ya ka Jimo, leyi ya Zamani, leyi ya ka Xirilele, leyi ya ka Tomu. Then ni tlhelela Palandini. Kuma ku ri tipompo tin'wana ti nga tirhi. I make them ku ri ti tirha. A ti lofa kumbe a volo ti pfaletela. No, ku na deal yin'wana leyi endliwaka lomu ya Palandini.
hi this government loko kuma swilo swi ri kahle va fane va veka swilo swo ka swi nga na quality ku ri va kota ku nyika munhu tendara va jovota kwalaya xi ta tirha 1 week xifa xi tirha 1 week xifa mindoko loko vanhu va ha tsakela mati va ku block pipe loko va ha tsakela mati va ku fi pomp hi leswi nga na mhaka ya le ka masipala Mngeza mina ndakale Papa Pen kuna yin'wana lava ku yi twisisa ne no huma ka Joseph hi na more than I think na ha ri ntsongo mati ku ri swin'wana a hi swilo leswi nga swi tolovela ku swa huma tiphayiphini pipe tele switandini munhu ku tele ndlwini tele makaya tele makani leya yo yi kumeka yi ri handle yi te main line leyi mi vulavulaka hi yona mara ku na swin'wana nga swi twisisi ku i timhaka to a ku la ku lunghisiwa or i timhaka to ku na la a yivaku swin'wanyana or ku lwisana ka muganga a ni twisisi cause since ni va munhu ntsanana ni tshama ni vona mati ma main line mahuma okay ever since okay that's a very good question mhaka leyi mi vonaku ku ka ririmi ra hina ra Xichangani Xitsonga ku nga endleki nchumu hi ve hi dlaya our boundaries leyi vitaniwaku Gazankulu hina Matsonga Machangani hi pfumele ku give up that boundaries a ku ri na Venda Lebowa Gazankulu 1994 hina hi nga pfumela ku give up ka swilo swa ntsan'wisi then hi kota ku va hi controleka because la parliament a ku ri na equipment hinkwato swirimi leswi hinkwaswo a swi ri kona va teka va swi fambisa swi ya Polokwane loko se ku nghene 94 new government because of tribalism hi yona leyi nga fika hi hlengeliwa hi yona remember a ku ri na force removal GG yes mulungu a nga swi tivi ku ri laya ku tshama Mutsonga or Muchangani u tiva ku munhu wa ntima a va teka un'wana kwalaha va Vendeni a tshama ndzhaku ka mulungu la trakeni a khomi list ku ri lani i Muchangani lani hi ndani Muvenda lani Muchangani because mabuna va nga swi tivi because hi vanhu hinkwenu a fana when they remove us Vuwani a ku ri Pfukani okay a ku ri Pfukani Vuwani na namuntlha xi ha ri kona xikolo xi nga Pfukani then va kota ku hi separate a va endli ti-demarcation ta switandi ta tidrata va mi tsemelana ku hala eVenda hala eMachangani hi ndlela yaleyo leswi nga endliwa hi valungu then hala ka Joseph hi lava nga suka hi ti-GG hi ya cukumetiwa leyi mina ni ri Alteni hi 1965 kwele machokolo bya nini hi ya cukumetiwa hi huma la Pfukani namuntlha va ngo Vuwani and almost cheka Vuwani ku tele Matsonga man no va tele because kun'wana a va kuma ku va yi emasin'wini kun'wana va kona loko va kuma u nga ri kona va hinda then you survive se hina va hi kume hi ri koho hambi na tihoma hambi na yeni wa swisiya a va mulayi na maguja kwalaha trakeni va hi cukumeta ka mitititi hi fika hi teka timhandi va endla ndhawu yo tlela hi ri kwenu kwalaha more than 7-6 mana va ri na vana a handle va tshivela mindilo ku ri timhinsi tinghala ti nga hidi se lexi endlaku mati hi nga ya kumi i mhaka ya tribalism ya ku ri mangehi mati Machangani because mati hi tshembele mati ya Nandoni mi twa kahle yeah hi tshembele mati ya Rivubhe mara the most i Nandoni malamulela yi fanele nga hlupheki mati because you are under
the region of Vembe. Hi laha mi fane mi kuma mati ku tlula hina va hala Giyani. Yeah. Because n'we mi le kusuhani na mati. Hi le kusuhi na damu reriyani. Na n'we mi na xidan'wana kwalaha ka Joseph ka Makuleke. Makuleke. Why mati ma nga yisiwi ka vanhu? Because you are under somebody's region. Lava va benefitaku hi n'wina. Phela hina Matsonga Machangani tele la Limpopo ku tlula vaVenda. But because vona va twanana ne, they are together, those people. Va nga holova mara loko va famba va tshama va vanhu va munhu wun'we. Se hina hi easy ku xaviwa hi lwa hi hexe. Se vona va hi ba so va hi ba hi service delivery. Tribalism a va yi vulavuli hi minomo, va yi vulavula hi mintirho. Va yi vulavula hi mintirho. Loko mo languta doroba a ku na doroba ka Malamulele, a ku na doroba Giyani, a ku na doroba Elim. I ti hardware. Laha ku nga na ririmi ra hina. Lexin'wana xi hi vavisaka hi tlhela hi fika hina hi lwa hi hexe. Va ri emutini wa swivulavula mi vitana valala. Hina hi ti vitanela valala because we are easy to be bored. Ku xaviwa u lwa na munhu wa ka n'wina. That's why ka leadership most leyi nga ka government as ANC government from 94. I vanhu lava nga na timbili to biha. Na ku loko u hlawuliwa you forget ku ri u hlawuleliwa yini. Se vaVenda na Mapedi a va rivali ku va hlawuleliwa yini. Va hlawulela ku tirhela kaya, xumela hayani, ri verekela haya. Tirhela kaya a yi kona la ka hina. I ku va ni hi tirhela mindyangu ya hina hi rivala ku ri u huma kwihi. Kasi loko ho kota ku twanana a hi ta pfala gebe. A hi fane hi kulu ngopfu namuntlha for 32 years ha ri ku rileni because we are not united. And I tangi hi ku tsutsuma la South Africa is our country. Loko va endla ti-demarcation in 1910 the border a ku ri Mozambique leyi nga tshama kona. It was a Mozambique. Lexi nga fika va xi plana va tseme South Africa na Zimbabwe na Mozambique hi mhaka Libombo River. Libombo River ko va nga fika va endla demarcation va endla ti-border. Ivi va hala va kota ku endla Kruger. Kruger emlungu loyi a va ku Kruger. Paul Kruger, yeah. Va vhela va teka swiharhi a hi laha hi nga kona hi le swiharhini. Ku vula ka misa n'wana hi nga na Loko va ku land claim a yi fane yi claima hi swiharhi. Mozambique was a very claima tindlopfu. ku fana u claima tindlopfu. Laha hi nga kona hi tangi hi ku tsutsuma. Is our land, is our country. That's why Tsangwisi anga pfumelangi ku endla independent. It was only Venda independent. Mara ku nga na bodara ya ku ya Joni. But a va famba hi ti-passport. Va ri kwala tikweni. Tsangwisi a ku, how can I have a passport on my own country? Se ku ri mati mi nga ha kumi hi sweswiya swa ku ri mati ma nge yi leyi. Hina nge se va na wona mindyangwini ya hina. That is why Giyani yi ve dan'wini ra ti-corruption. Ku fambe mabiliyoni va ku mati ya suka na Ndoni a ta Giyani. Va vhe va kuma kona ku dya mali vanhu lava ANC. Va xava tiphayiphi from Mozambique ti ri kona kwala South Africa. After that they destroyed the pipe letiya hleketani mamiliyoni lamaya. Ku ta tin'wana va pfukula ku ta tin'wana.
va kha va hemba va ku mati ma kona Giyani ku ri hava Giyani ku fambe ti-billion from 2014 until up to today a hi ze ma kuma mati ya Nandong loko madlanga yo nghena kahle ni ma fambile swi ri ta Because- vuya la Giyani ti-billion letiya 5 billion 6 billion ti yo famba mahala a va tirhisa hina machangani Vatsonga ku dya mali hi vito ra hina yeah and hi hina hi votaku ngopfu a Limpopo Limpopo hi kha hi hlupheka hi kha hi xaniseka ku tlula na mpimo se un'wana loyi va nga fika va n'wi xava la Limpopo ku ri va hi divide hi le xikarhi i kulukumba loyi va ri wa tipolitiki a nga pfula tipolitiki kwala Bush i fiki a lwa na mfumo wa Ramatlhodi va ku vona va la ta wela a Mpumalanga se a ku hi divide ke because loko Bush ya ha ri haleni a hi ta va na yona premier se va n'wi xava honge i munhu wa right a lava ku lunghisa swilo kasi vo hi divide ku ri hi nga vi ndhawini yin'we va kota ku hi fuma kahle va kota ku nghena switulwini kahle hi leswi nga endla ku hi hungutana ivi malamulele yi wela Vhembe ne Giyani yi wela Mopani se hina va ririmi lerin'we leri ha ri swin'we se hi nge koti ku hlangana hi nga ri ndlwini yin'we va hi divide-ini va hisa le that's why ku ri na ku na machangani ya Giyani ku na machangani ya Bush that is not the true Gazankulu yi fika a Bush as a view up to Hlanganani mara va kote ku hi divide ku hi nga twanani that's why ka ha ri ku hlupheka famba Bush leswi hi rilaku hi swona la is the same suit va rila hi swin'we a ku ri na patu ra ku ya laha khenoko ra ku ya Manyeleti na Manyeleti xifini na patu magoja ka ha ri potholes swidan'wadan'wani u nghena switandini swa fana nghena Elimi swa fana nghena Giyani nghena Malamulele swa fana because we are divided va kote ku hi divide loko va teka xitulu va nyika Mchangani mi yi dlela i ya fika le tihofisini a Polokwane loko u nghena hofisini ya yena u nge xewetiwi u nge yitwi ku a hi u ta twa ririmi ra van'wana yena va n'wi veka khoneni a ni MEC lexi nga kona ka vatirhela mfumo lowu wa 94 until today a ku ri loko va kuma Ntsanwisa a endli swin'wana va fika va onha leswiya ku ri va kota ku create corruption ya ku dya va aka swin'wana va demolisha leswiya va swi vandalize hinkwaswo vona va fanele va fika va tlhandlamisa henhla va kurisa va kurisa leswi nga kona na namuntlha ha famba ndhawini ya Gazankulu ha ri ka Gazankulu swilo leswi nga laya a va tsandzeki na ku endla damu for 32 years a va se endla damu leri a yi fanele ri save mati ya Letaba damu rinene va tsandzekini for 32 years na ku Vatsonga machangana ka wena hi xaveka easy va kha va hi poyila hi siku ra ti-vote hi maxaka ya vona 100% va ta famba ka vakokwani va xisati va xinuna va nyiketela miceka na ti-200 van'wani va kuma na tihuku ku ri loko va na special vote a ni va sungula lomuya vakhegulweni ku ri va kota ku va vhota endzhaku ka ti-vote mi nge he va voni
abahavuyi xa vona i makatla va tlhela va chavisela ku ri loko mi nga vhoti ANC mi ta tsemeliwa muholo wa mudende va wu kume apartheid wu kha wu holela vanhu mudende a hi wa organization i wa government ende swi dumisi swona no i mavunwa leswiya i ku chavisela vanhu ku ri loko mi nga hi vhoti ta tsema a hi wa vona i wa government the president ya tiko yes yi humaka ANC but laya a hi ANC is a government i fuma ti-position hinkwato ta ti-party se va fana vanhu va understand ku ri loko a ri president yena i reporta le ka ANC mara loko a tshama laha parliament it's a government of the people if ana actor ku ri I'm a president I'm a father of the country not the father of ANC or father of DA no if ana aba baba ra tiko va ti vona a va swi endli tano va swi teka va swi endla private this government is on the private a ya ri ya vanhu because vanhu a va lavi swi swo tala va lava mapatu va lava mati because patu ri endla economy a tikweni a xitandini vanhu a va chavi ku ya because ka fambeka a va chavi ku endla ti-business ka xitandi xin'wana na xin'wana because ka fambeka mara sweswi a ku fambeki na magoji na micuva a ku fambeki a hi na maxaka lava talaku because va chava ku fela hi timovha ta vona mara ka 32 years va tsandzeka ku endla mapatu na mati because mati ma kona a Nandoni phela Nandoni hi nga supply Limpopo hinkwayo yikulu because mati lama ma Nandoni i ma volcano hi lama mota hi le hansi vende yi tele volcano a ku na spiritual water i volcano leyi pumisaka mati matata ndhawu liya phela Nandoni i Livubi va ri Rivubi rero Arvoze hi yona Nandoni hi yo cheletaka Rivubi ene ku na Rivubi before Nandoni se mati lama ma nga supply the whole of Limpopo because ama heli mara hi mhaka tribalism xihlawuhlawu nga na xona va pfala van'wana ku ri ma nga vi kona mara eka mwa ti-vote hi maxaka lamakulu se lexi mina a va ni zondela xona ka ANC a ni nga fambi hi protocol because tiko a ri nga ni dyondzisangi ku ri famba hi protocol tiko ri te famba u ya vuya na nhluvuko hi leswi a ni tirhisa swona that's why patu ra ka hina pfuka ku va misava leyi hi kona ri endleka ku va ka mina ka theme ya vu khanselara loko ni lwela patu nhluvuko hinkwawo la emugangeni wa ka hina ni ve ni suspendiwa ka ANC va mi suspenda as a member mara not as a councillor because councillor ni voto hi vanhu hiko a ni nghena tiofisini ta ti-president loko ni lwela patu ra ka hina minister MEC loko ya ka ti-conference na ANC I was always fighting about our road leswin'wana tikhansela va nga swi koti ku va nga nghena because tikhansela to tala ti na ripfalo leri va nyikiwe hi timbilu ta vona to biha because power is on the people loko vanhu va ku vota you must believe on them tiboso ta wena i vaakatiko a hi le ofisini ya masipala no masipala ya wena yi lawa dini u tshamaka kona vanhu lava nga ta ku defendaku i vaakatiko loko tirha hi ndlela ya ku tshembeka va ni suspender for 7 days u nga ngheni timhaka ta ANC but you remain as a councillor se ni ku mhaka yini
va ku no a wu landzeleli protocol ene mina tiko ri ni dyondzisanga protocol na xilungu xa wena nga swi tivi swi vula yini protocol hi ku loko wo lava ku landzelelisa ti-protocol ta vona ne vanhu lava tirhaka laha ka masipala hinkwavo most 80% va tholiwi va ri timembara ta ANC. The whole South African municipality they are the members of ANC. That's why mi kuma ku vana va ka hina a va kumi mintirho i mhaka ya ku ri loko wena u ni sapota ka conference ni ta ku thola. That's why van'wani va thola maxaka ya vona ngopfu na ti-girlfriends Nepotism. lava va votaku a va nchumu that you are not the leadership hi leswi endlaku ku ri va tirhisa mona se mina loko ni wina la after 7 days ni lava ku khensa vanhu va ka Mapuve na vanhu va ka Nkuri ni ve ni delela ngopfu loko se ni ya wina case ya kona why a va ni suspendini a ni ku tithendara hinkwato leti takula Giyani a ti tirhiwi hi tilokali Okay. hi swona swi nga va kwatisa because a ti ri ta varhangeli tikontraka leta ta wadini ya mina a ti tele ngopfu se loko va ta byi na planning wa ku loko byi ta ka Giyani a byi yi tihofisini byi tsutsumela ka wadi se mina va tlherisa ka hi hlangana na hofisini loko hi fika le ni ku u huma kwihi Polokwane u huma kwihi Dzaneni u huma kwihi Polokwane se ni ku fambani mi ya va byela va nga mi awarda tithendara leti ku ri na hina vona lava kotaka ku khoma mali ku a n'wina mi akaka hi swona se hi famba va byela ku mhani swi lavi ni ri local is rekere hikuva vanhu lava votaku hi lava kwala ka local Yes, yeah. loko ku fika ti-beneficiary hi va kwala ka loko va fanele va benefita before Tihuma ti ya handle. ti ya handle a va tirhisi 80% 20% yi ta hi le ka ti-region tin'wana mara 80% local hi ku na hina halawo vanhu va hina va tholiwa kun'wana but not over 20%. That's why mbona vanhu va suka va ya fela vo Joni va ya kun'wana because a va na mintirho hi vulavula na le tixopeni hi vulavula na le parliament ya hina a hi na yona 80% va tekile then loko va ti tlherisa service delivery leya va ya ka tindhuna laha ka Mapuve va ku ri khansela ra n'wina ni tlherise hluvuko va ku hayi yo n'wi rhuma ni hlamala ngopfu hi vona matimba ya vanhu lava then va nga vi na chance ya ku ri va nga ni hlongola xin'wana va chava ku loko ti ya ka by election a yi ta va independent se va yi pasisa ku ri hayi lava mukhanselara wo tani Okay. loko hi fika le ka disciplinary ya kona xikhotswana xa hina a swi hlekisa because u nge pfuleli munhu case u tlhela wo wa n'wi tengisa va fika va ku i pfuleli i suspendi hi va ku yini va ku se mi n'wi tengisela yini mi ta ti-favor then loko va heti kwalano hi laha se va nga ni chela matimba xin'wana na xin'wana xi endlaku ni ku ni xi endla behalf of my people behalf of community ni ku loko mi swi la ni hlongoleni futhi hi ku se a ni delela ngopfu a va ni nyiki power then ku ya fika nkarhi wa ku ri se ni fanele ni xi lwela xikontiri 100% ma ni hlongola mi ni hlongoli is okay hi endla plani some of comrade atikweni ku ri ni lava ku ya teka family enda ku ri winter ni ya tshama a union building na Pitori Okay. ku ri van'wani va hisa mathayere la phambeni ka muti wa mina na swi tati va tata se ni byela president Zuma hi hlangane ka miyexe ni ku wa swi tiva ku ri ku na patu leri ri nga pasa va ri tumbetaku for malembe na malembe kwihi ni ku hala ni tshamaku kona
okay loko hetalani sizohamba mfana kithi all right loko mina ani lava ku ya tshama Union Building because va ri va ta ni hisela muti ni teka vana va mina na mukhegulu hinkwavo a la ku dlayeliwa mhaka ya service delivery a ku a nga yenzi a impela ni endlanga se hi famba hi ximovha xin'wana loko hi suka ka Miyexe ti-helicopter ti ri henhla ti-VIP a ti ri ndzhaku loko hi ku jika Siyandhani hi approacha misava ene ni endle ku ri nga khuleliwi ene va nga swi tivi ku i ta ya Ximbupfu a ya pfuxelani ku lova hosi Ximbupfu a nga ya nkosini a ku nda vhela na mina ni ya pfuxela a vuhosi bya le Ximbupfu loko yi nge se teka na 15 meters yi sungula ndlela gutlu a ku mfana kithi a ku na ndlela lapha and then hi fambe how many 20 kilos ku fika crossela mina ni jikela ku kaya i fika Karele loko i fika hi Mama Longa i fistwini ku himpela ku na pato Jimmy then ni n'wi byele ku pato leri pasi khale ro lava mali na contract ene kama kona va disbande Limpopo leadership va ku mali yi diwini lava mina va ku na mali ni mapato ya n'wina endliwe njhani u nga na mali na mapato ya n'wina na le ka hina swi fani se andzhaku Mukhalabye Zuma va endla tiplan ta mali ka government ku na timali leti tin'wana ta ku ri van'wana va department tin'wana ti chava ku tirhisa mali ende mi le kusuhani na new finance va teka laha na laya ivi va ni fonela tihofisi ta road la Polokwane va ku hey mali yi kumekini ya pato how many case va ku 22.5 kilometers is a rare ku ri mi kuma long kilos van'wani va ta va nyika 3 kilos hi lembe hina hi ve hi kuma 22.5 kilometers then lava nga tsandzeka la tikweni va ka a nge ri kumi hleketa ku ri na nkosi kun'wana kwala wa Mukhalabye n'wana na yena a ni kaneta ku vanhu nge ri kumi ni ku nda ri kumi se swi kuma ka va hi siya Mukhalabye lava ni fikani loko ni yima tanihi mukhanselara ni ku Mdala pato hi ri kumeni ni ta famba hi vana va n'wina na switukulwana ndhuna swa n'wina hi ku amuku ni nge ri kumi se ni ri kumeni ivi loko ni heta ni ku a ni byeli n'wina vanhu va tiko ni byela Mukhalabye mi nga fambi ni hembeni ku mapato ni ri kuma a ni byela Mukhalabye mara ni kani swi tiva ku next week ku na good result loko ni heta lava va ri tikhanselara khale va ku wa hemba loyi then va ta ke ku endliwa ku introduceriwa ti-contract a ku na briefing le khoneni siku ra briefing ni dloko xibemudani van'wa tikontraka lava ntima va ntiva valungu a va nga ntivi se lava va ka road loko va introducer va ku pato ra n'winyi wa pato hi loyi va vula mina se ni va byela ni ku a ni lavi corruption road a ni lavi newspaper road va kona lava nga endla ti-newspaper road la a ti-F na va folelini ni va kongoma ni ku ngo mo Western lani we don't need that newspaper road we need quality road yes then lava va nga appointiwa hi ha vona lava tirhela koho ni kuma ku their quality yeah hi vona va nga endla pato leri that's why ra ha ri strong na namuntlha se ku tirhela vanhu i ku va na ntiyiso ka vanhu Exactly. and then ku vota munhu wa leadership a ni yimele ku mi ta ni vutisa question ya kona Papa Nga yi vutisa. Pheni n'we ma swi tiva ku loko ho za hi ri laha n'we n'we mi vutisiwi ti-question ku vota murhangeli is not about the party it's about the person okay ku ri i munhu loyi vanhu va n'wi rhandzaka hi ntiyiso na i na matirhelo ya kahle na i ta va fambela a lava nhluvuko na a hi vulavuleni hi Mandela
People that were voting Mandela in 94. Under yona ANC. ANC. Yes. Mara, ANC got the winning because akurina someone la lavuako. The popular and love it. Bana lava. Aba vota Mandela. Nasuke ku danso ku Mandela. Isongu bitana tinjala tunga tamba namba. Adiba white. Aka leadership. Ufana urandiwa uwana mahanyelo. Ufana ubana xikombiso xa ku loko ntava muyimeli murhangeli wa tiko ro murhangeli wa masipala vanhu va ku tshemba vana vo vhota xikangala fula vanhu va lava homu mi va nyika donki no vana va tani swi fanele ku ri nkambi u nga twa va ku rhandza ngopfu a ni u ba tihiti siku leyi u nga ba ku hiti va nge xavi vanhu va fevha mitirho ya wena mitirho ya vulavula mi nga vhota un'wana na un'wana aka party yin'wana na yin'wana a mi vhoti party mi vhota munhu loyi ku n'wi tshemba ku ri i ta mi tirhela i lidara Murangeri. ku na ku ri mi ri ka party yo karhi va ku loyi a nge n'wi vhoti le ka party yo karhi hi la vanhu va luzaku nhluvuko kona ku endla party swa durha ne that's why mbona ti-party to tala va ku ti under captured by the white people is because a va na mali ya ku pfula party but loko mi ri na munhu loyi mi n'wi tshembaka ri ka party yin'wana na yin'wana hambi yi ri machokolo byanini i ziwele ku ri party votani yena a mi voti party hambi yi ri ka province yi pfule yin'wana ka province yihi i hi endlele favor ku hi tisela yona mi kota ku vhota munhu loyi mi n'wi lavaka Okay. leadership a va talangi lava nga honest ta mi byela Mandela was a popular ku nghena Mbeki it was none a popular a nga ri popular a nga ri popular hi vulavula ntiyiso ya a nga ri popular i tidyondzo leta vona letiya leadership a yi lavi xilungu xa ku huma tinhompfu no yi lava nyiko munhu loyi a nga na ntwelo a nga na ngati ya service delivery ya ku hlayisa vanhu ivi ku nghena Zuma he was a popular a va vhota yini a va vhota Zuma a va vhota Zuma a va nga vhoti party ku nghena Ramaphosa ti vuyi ngopfu because he's not popular It's not. iyo xava ku va president from the conference ku famba tibiliyoni vuhosi byo tswaleliwa a byi xaviwi a byi dyondzeliwi vuhosi before mi ya mahlweni ku na ngoma yin'wana ya Papa Penny ya ku vuhosi a byi dyondzeriwi ne tihosi hi yona yes oh yeah that's why ni ngo I'm a politician in blood ku va leadership a swi yeliwi xikolweni u tswaliwa na swona munhu loko party fika yi votiwa mi langutisa loko Mandela a ya xitarateni mikhakhala byaliwa a mi vona un'we mi vona xikwembu lexi hi ngo vulavula hi xo hi nga xi tiveki ivi Zuma a mi vona munhu un'wana na loko a famba swi vona ku famba leadership because of the politics ku na lava va onhela ka rihlovo ra valungu a va thola ti-medias journalist to destroy his name a ni vulavuli ku ri maybe is my friend or ni le under MK no ni vulavula leswi mina ni swi tivaka ku ri loko u endla swa kahle va nge ku vulavuli kahle because u onhela van'wana okay mukhalabye wa ni xanisiwini a xanisiwa ku fana na mina ni xanisiwe ngopfu ka nhlangano wa ANC ku nga ri ku xanisiwa leswaku ri va ni bambetela no a ni nyika vanhu swakudya from 2016 vanhu lava ku ri vanhu va mani va ANC tanihiloko ni ri mukhanselara wa ANC a ni kota ku nyika 50 wa vanhu every month 50 kg hinkwaswo na swixevo ni ri ka yini ni ri ka ANC
lava vanhu va ANC va fana va ba mavoko ku ri lani na mukhanselara la kota ku hlayisa swisiwana mara ku nga ri na mali leyi yi hlayisaku mina ni nga tirheli mali ni nga tirheli salari a ni yele ku hlayisa tiko ivi ni ta ni kha ni phakela ni pfula foundation ni nyikela vanhu hi ku tala maybe 1,500 hi nkarhi wun'we every year mara vanhu va hina va ANC a va nga swi tsakeli because vanhu va ANC or any political party va chava munhu wo duma va chava famous mulanga popular any party of politicians va la ku mi tirhisa hi xikarhana lexiya xa ti-election then after that you must go away move ya tshama side yes a va la munhu wo duma ka tipolitiki va n'wi lava hi nkarhi wa ti-election then he must go away se ku fika ku mhaka ya corona no before corona 2017 ni yena kombela munghana wa mina Zezethu ni n'wi vutisa ku ri i yini lexi nga pfunaku vaakatiko va mina because a va na mintirho and u nge va tholi hinkwavo the place is big aku u vulavule kahle ku na mhaka ya nsinya lowu ngo i avocado ni ku mi endla njhani aku hi nga swi kota ku byalela vaakatiko muti hi muti hi tlhela hi borha mati hi va hoxela muti hi muti hi va endlela ti-reservoir ku nga madamu lama ma la makaya 4 wa wona and hala gangeni a hi endla 600,000 megaliter leyi government yi nga swi koti ku yi endla hala hansi the same thing swi vula ku amugangeni a ri na 1,200 megaliter xi reservoir lexi nga kona laha xa cement a xi fuleliwangi n'wana na n'wana nga fika endla ku biha a chela thyaka a chela poison leswi a hi ka vanhu va ka Josepha ku na hala ka Josepha ku ri na thangi vo thangi va le matikweni ri fana na reri a mi ri vulaka ku na va ri tiko ku na miyisa loyi a nga fika a chela xikhova xifili lani leswi ri tiko ra ka Josepha kahle kahle a ri nwa mati lama ma xikhova leswi se mati ma helini se va xi vona loko mati ma herile na khosa December kwa yi ri kaya nwa xikhova water all water se ti-reservoir to tala ti nga endliwa endzhaku a ti fuleliwangi vanhu a va safe a hi applyini la va hi nyika na mepe wa kona ku tiphaphi ti famba hi kwihi but because of tribalism hi faku ka sideline ngopfu xihlawuhlawu lexi hi faka ka sideline ngopfu hina machangani matsonga swilo swa ko loko nga yimi ulwa a wini se mathangi lama hi ma endlaku na ZZ ma safety rin'wana ri kwala kaya ni na 200,000 megaliter ri tlula ra tiko la ka xirhelelani nga kona hambi va ri na wona ti-reservoir a ti na mati to tle ti rhusa ti thyaka kwale phakati and a ni se vona va cleaner va nghena laha va cleaner vanhu va nwa mati va nga ri health because leswi a swi rhusini hi ku pfumala ka mati siku ma nghenaku laha i poison mati lama vanhu va ka hina va kota ku khoma mukhuhlwani va nga swi tivi why va khoma mukhuhlwani because mati a wa clean matengangi se i mfumo wa njhani wa lava ku fuma swidumbu the ghost ni tirhe na vona 15 years mi mukhanselara for 15 years yes swi nga ri easy no ni khandziyisiwa hi vaakatiko
alright a ni ri chairperson ya kwala mugangeni ni ri mukhansela wa ka gangeni mu kuma ku ri vanhu lava xitani xa ka hina xi na lucky na ti-candidate ta ti-top position Yeah. hi mina a ni yena ni lwa ku ri va nghena ka ti-regions va nghena ka province Province. most of my ward loko ni heta ku faka munhu ka position a ni jikela loko a xitepisi lexiya why ni vula tano ku ANC yi bihele vaaka tiko mbilu ne Yeah. mona wukulu na namuntlha a ni tleli kahle because nhluvuko lowu wa ti-ovacado muti hi muti for muganga yinharhu and a ni endlela entire Giyani not only la ka Nkuri ntsena entire Giyani ku loko va heta hi wadi leyi va ta tlula va vulavula ndhawu ezita n'wana hi endla ndhawu ezita n'wana hi endla namuntlha from 2017 Giyani yi hlanganile every April vanhu va ka hina va kuma mali ya ntshovelo lowu nga ta vo tshoveliwi amutini walowo Okay. every year and a hi teka 10 ku nga muganga yinharhu a hi teka 30 va ya dyondza agriculture va tlhela va hola ka agriculture liya va ha ri student ku ri va vuya va ta kota ku sevhisa muhandzu leyi nga la tikweni Yeah. se lexi nga endleka lava ANC va ti-leadership phela hosi yi nge tluli hi mfumo mfumo wu fanele u teka hosi u nga pfali nhluvuko va tshiki va yendla because it was a free vanhu va ta va ku 2G a ma hakeli nchumu se va yisa lava ANC va hoxa hosi hi nhloko na van'wana va ku loko wo pfumelela nhluvuko lowu ta ka vanhu peni ta ku tekela vuhosi Yeah, ne. loko ri mukhanselara whatever comes from outside u report a hosini u ku Ndabezitha ni fambile ni ya lava nhluvuko xana hi nga va na meeting na vona lava ni nga va kuma because swa mfumo aka hina swi delay more than other places se a swi lavi loko ri mukhanselara wa yima hi ndhawu yin'we ku fana munhu loko a ri meyara i fana a lava ti-investors Yeah. leti fanele ti endla ku nhluvuko phela loko va ku u meyara u nhloko ya that masipala hi wena u kota ku vulavula because u nghena hi xipolitiki u hlangana na ti-business to tala tanihi hina la Giyani hi na golidi phela 22 mines qualify surveying Fana na liya va ri mani i Fumani ne. Fumani ya Fumani gold mine. ku na leti ti tshwana kwala xitandini ku na golidi La hi nga kona. yeah se va ku loko wo pfumela va ta ku tekela tiko a ni hosi mina andza hosi ni n'wana wa hosi hikuva vuhosi bya hina hi fanele hi byi hlayisa hi byi hlonipha ni hi leswi hi nga swi kuma swi ri kona loko u twa nga u lava ku fuma hi hosi famba na kwalaho u ya kota kuma hosi loko u ya loko xini ta kuma masipala Na ku mi byi teka njhani vuhosi ku vuhosi byi ya hi ngati a byi va rivele nte vuhosi a byi dyondzeliwi ivi va rivele ku ri a va endleli mina mona va endlela vaakatiko na namuntlha mina ni na simu hala mara a ni dyi byi vupfa ku leswi a ni swi lavisa swona a swa ha endlekanga hi borheni mati la tikweni timita ti famba vo 100 hi laha nga kuma mati yo tala loko a hetela ku borha the last ball ivi ku ya vuhosi byi hlongola valungu lavaya loko byi va hlongola se hi kuma ti-Simons ku ta ti-sheriff hi khomisiwini hi ya high court a Polokwane ku ri se ZZ na PNP va lava ku teka tiko hi vanhu. ku ve ndeni a hi zangi hi applya land ka vuhosi hi te hi lava maka and then reportini va ku ha famba endla xiviju u byela vanhu leswi a swi hluphi ivi ANC yi nga yimi na mina ni ri membara ya yona ni ri mukhanselara wa yona
yi nga vulavuli na hosi ku ri hosi swa government swi fika late amukela nhluvuko switsandza na namuntlha swi tsandzile Tsandeni. se kwalano ku fika 2020 ya corona a ni supply tiko lera mina muganga yinharhu hi matamatisi hi mugayo for 2 years for 2 years Yeah, ne? a n'hwetini na va deliver kambirhi a ku followa tilayini sorry a ku followa tilayini after 2 weeks muganga yinharhu ku zela yi ku 2021 August na ha hlayisa vaakatiko hambi ku ri tinkambi ni ti vitani ni ti phakela mugayo na yini va famba because a ni swi vona ku ka hina tinkambi hi west Siku le ku hi swisiwana swo gcina loko u nga na hiti u ta tshama 10 years u nga ri ku tirheni Xavisa. nga bukiwi. se Loko nga bukiwi. corona yi fiki yi dlaya swilo swo tala mara va nga koti ku appreciate vanhu va ANC ku ri what our council is doing is okay vona va ha langutane na mona wa munhu ku ri is doing well i ta hi tekela matimba ma vona ni nga matimba ya kona hi waha na loko ri tikhanselara ni a mi kuma va ku na national freedom day a Giyani va ku hina tikhansela hi fane hi tata mabazi hi vanhu va tlhela va nga hi nyiki ti-VIP va nga hi nyiki ti-VIP va ku i swa national va rivele ku national a yi na vanhu province a yi na vanhu district a yi na vanhu lexi nga na vanhu is a local municipality va rivele ku what councillor hi yena the main person a nga matihlo ya government Ma-government. is a information i ntsumi hi yo yi fanele yi hloniphiwa ku yi vote hi vanhu hayi vona va ngo vekana loko va yisa ka vanhu va hi votisa swi vula ku ri u vote hi tiko that's why it's not easy to u hlongola ward council What councillor? because u fanele u ya ka vanhu va hlamuseta ku ri mi hlongola hi langete yini se kwalano hi luza nhluvuko lowuya na namuntlha mihloti ya mina a yi heli because I've lost tiko ra ka hina or Giyani a yi nga ha ta vulavula ku biha hi ku hina a hi endla tiboholo ta straight hayi letiya ta ti-1 million ta corruption a hi endla mati ma ya ka vanhu hi laha hi nga twanana hi kona Ash. because loko u languta tiboholo hinkwato ti nga endliwa hi mfumo wa ANC va dini namuntlha va le ku khomiweni va ya ka madlanga Hey. 1 by 1. Ku le ku tiki. no 1 by 1 is too late 10 by 10 hey Ta khomana a ku na province or masipala yo ka yi nga ri corrupt Yeah. va hisa lava va wisi South Africa that's why na namuntlha ha ri la hi ngoma yin'we ya service delivery Yeah. vana va hina hi ri yana ni xikolweni loko se va hetini va vuya va ta tshama na ti-qualification ta vona mindzuku se va joyina ku yiva va joyina ku dzaha tinyawupe se va hlupha vukungundwani or vugevenga byi tale ngopfu swinene byi tale ngopfu mhaka ku ri vana va hina va pasa every year va nga yi xikolweni va nga kumi mintirho ene hina vatswari hi ta ku yini yo tswala yo bebula we are not the government we don't have power mara ku navela ka vatswari va ri vana va hina va humeleli Va humeleli. se van'wani va humelela hi ku dlaya hi ku yiva hi leswi government ya hina endlaka swona mi ta twa van'wani toko ti nga fambeku kahle la phela ku na vanhu van'wani va nga tswala va ri disable la Ahlokweni. i nghenela nyimpi ya un'wana yo ka yi nga ri ya yena Yeah. i kaneta swilo leswi na yena swi n'wi hluphaka phela mi loko ni vulavula ni lwela rihlovo ra ka hina hi hina hi nga na mbacila hi nhluvuko la South Africa
ni ta twa loko ni lwela yena akwa wena u tivi nchumu wena because that person is sick. Customer ya ka SASSA. Yeah. No, ya doctor. I lava doctor because u byela munhu ku le i 1 akwa i 7. That person i lava ku diliwa hi yena mi swi vona ku lo i lava ambulance because anga kona munhu anga ta yimaka a lwela ti right ta vaakatiko a penga la. No, anga kona. Ku na munhu wa xinuna na n'wanuna. Vanhu lovo kaneta ngopfu swilo hambi swi ri ntiyisweni i vanhu va xinuna. Va nyikiwa maphayisele ya xinuna mara lani I vafana. a va fana. A hi vavanuna vo plakiwa position ya xinuna. N'wanuna i fana hleketa la ku ri himpela leswi endlekaka ka makhelwani swi nga endleka na le ka mina. Yeah. Swi fana na nkosi u nga hleki tende ka makhelwani mi to ku ri tata ka Ka wena. n'wina. Se munhu loyi a kota ku hlawula hi Xikwembu ku vulavula ntiyiso a yima fesana na vanhu a lwela n'wina n'wina ma ha kaneta vanhu valava vo nyikiwa phayisela ya xinuna mara they are not a hi vavanuna. A va hleketi. Na swi vona ka social media loko hi kha hi vulavula ni kha ni lwela ti-right ta hina machangani matsongo swin'wani swa tidokodela kwalaha ti-customer ta dokodela va ta ku wa hemba ni hemba hi yini Hi ku vulavula swilo leswi mi swi ni vulavula hi leswi loko dyambu ri rixela hinkwenu loko va ku a ku na nchumu hinkwenu ha swi vona a ku na nchumu but Xikwembu xi rhumela munhu wa xona hi siku ra xona phela mina swi nga bohi ni yima ni lwela rihlovo ra ka hina ontleli ni nga dyanga mara ku dya ka mi van'wana va nga dyi a ni tsaki a ni tsaki because ni kule ni ri xisiwana ni tiva vusiwana ni tiva ndlala that's why na vana wa mina ni ri mi nga kholeli van'wana leswi swi nga ya swa mina hi swa n'wina swa n'wina mi ta swi kuma loko mi kula mi tirha laha mi nga kona hi le kaya mara leswi nga le kaya hi swa n'wina i swa mina na mhana n'wina se i mhaka ya leadership and then yi tele uyu ku 2021 yi sungula nyimpi ya ANC hi vula ku ANC kwala ni nga kona kwala region ya Mopani or kwala Giyani vanhu lavaya a va nga lavi ku ni vona ni ri ehenhla ka xitulu xo karhi because i vanhu va xisati or vanhu va xinuna va ku a nga dyondhangi va rivele ku dyondza hi khale yi sungulini va rivele ku misava leyi a yi kulisiwanga hi tidyondzo dyondzo. na vakokwana va nga tswala vo ba vona a va nga dyondhangi mara munhu hi ku attracta hi xilungu hi ku dyondza mihleketa munhu un'wana i ta fika a hleka xisiwana lexi nga kula xisiwana xi nga pfumala ku ya ka xikolweni phela mina no ti endla ku ni nga exikolweni I'm los apply a ku ri xiyimo nyiko yi tlula xikolo because nyiko hi lengwa ta u tswaliwa na yoho xikolo xo fika xi booster nyiko ya wena Hi swin'wana na swin'wana. mara xi nge tluli nyiko so se ni twa ni karhateka a va la ku ni reader off la on my friends lava ni tshamaka na vona ni dyaku na vona va ni jikela rihozi tiko ri ku no umukhanselara ni fika ka masipala se ni zondiwa mani a ni swilo leswi a swi nga fakiwa van'wa ti-leadership a ku ri ti-toy ta ku endla corruption because once you are a pick up as a mayor yeah aka masipala n'wana n'wana u weapon u thulusi ya ku disa your politician papil ANC endla ti-campaign mali ya kona yi huma kwihi ka timasipala loko ANC endla ti-campaign muganga n'wana n'wana masipala yi fanele yi humesa mali ya ku hakela ti-artist masipala yin'wana yi humesa mali ya ku hakela ti-sound masipala yin'wana yi humesa mali
ya ku hakela swakudya. That's why mbone siku leri ya va phakela timali amabazini. A swo sungula leswiya vo wela hi khombo. Swa malembe na malembe va kha va ya endla tano. Haka ti conference a hi phakiwa ti 5,000. Hi ri ti delegate. Hi ri ti delegate. Is a money laundering. Yeah. Timali leti humaku hi nkama wa ti election. Hi leti ti fanele ti endla service delivery a tikweni ra South Africa as whole. Because ku famba mabillion just ku ri mi kota ku xisa vanhu va kota ku mi vota. Mara loko ri pela munhu loyi a nga di chomu hi mhaka ku ri mi va dizadisi hi miceka na swikhipa na swinkwanyana ti Kentucky ta nkarhi walowo. Se vaakatiko va hina va fanele va swi understanda ku ri enough is enough. Hi dya thyaka ri helela kwala ri ya sorigini mara a ku na lexi humelelaka mundzuku. That's our problem. People, they can vote a person lowu va n'wi tshembaka without bribing. Phela loko hi bribe leyi endlaka ka vanhu lava vanhu va fanele va hlawula lowu va n'wi tshembaka ku ri this one i ta hi lwela hi ta vona ku cinca. Va nga xisiwi hikuva vanhu va ka vo va tirha ka masipala va ka vona va le i timembara ta ka ANC. Xixe vo nga ANC xi fini i xipuku because ANC yi fike yi acta ku tlula na apartheid. Yeah. South Africa yi thyakini hi mhaka ANC. Yeah. Loko nghena president ya kahle va ra hi kahle aka ANC. Loko munhu a endla swa kahle va rhanga kahle. Loko ngeyo ka yi nga ri kahle va ri hi kahle. Kahle va hanya hi vunwa. La ta mi byela mhaka yin'wana ku ri government yi fuma swisiwana na vafi. A yi lavi ku ri vanhu va fuma. Hi ku loko vanhu va fuma mi nge he va voti because you have money. Yeah. Hi nga va na mali hinkwenu. We can have money, all of us. Economy ya tiko it can be big, but because the government that the superpower to control, to make a people to be poor, ava lavi mi fuma because va ta ku mi tlhari ngopfu. They don't want the match. Va lava ku fuma swisiwana every time. Swisiwana. Every time swisiwana. Kasi loko a hi ri kahle laha ti nga zangi ti ku a hi fanele mali liya 500 billion. Yeah. Do you know 500 billion? It was too much corona. Yeah. Yeah. It was too much. Too much. Swilo leswi swa vona swa ku pfala lomu a swi tirhangi nchumu a wu ti pfaleli hexe. A wu ti pfaleli hexe a wu ti sirheleli hexe. That 500 billion was a waste of money. Okay, I had 63 million. Ne? Any citizen, loyi anga na pass, I qualify 1 million. I got 63 million and so. Got 63 population. Abasara na 400 and something billion. Then to cover kurban lava banga helele mitiru, swikweleti swi va on timing, swi nga heli. Va nga hlongoliwa tindlu ta vona, van'wana va luzi mitiru, van'wana va luzi tiyindlu, van'wana va luzi timovha, va nga luzi na vukati. The Rock. Eh? Va khumbekini ka swa Ni vukati. fambeliwe hi nsati nkarhi wa corona. Yes. Corona yi humese ntiyiso ku ri who's love, what is love? Yes. Van'wana a va suka lokixini va kholela vatswari va tshama ka suburbs. Mara hi corona yi va tlherisele kaya because they get fired.
va tekelo ti vumba va ndi va mavumbi sweswiya vo phapha se loko ku ri president yi nga lavi ku fuma swisiwana because the trick va nga na yona they are playing trick i copy dies liya ya ku ri economy yawo vo printa mali man who's controlling the printing the minerals from us because mali ya ne control hi superpower America i queen ya England South Africa yi fumiwa hi Ramaphosa yi fumiwa hi Trump na England is the West Kipchati aka president ya ANC because ikulisiwe hi vo in the Christmas now that's why ku ri na GNU va yi bini ANC yi nga ha ri majority because ku ka nghena munhu loyi a nga n'wana wa vona a nga tukulu wa vona loyi a nga kuma vutlhari ka vona lava va lava ku vuyisa tiko after 25 years that's why va bavo Jacob Zuma i Antswinyana Mbeki because na yena a nga ri specific leswi swi endlaka se loko nghena Jacob Zuma was a number 1 enemy ya ku i tele ku tlakusa tiko ri va kahle nhluvuko lowu ni wu vulavulaka ni wu endli hi Jacob Zuma migingiriko hinkwayo ku ta wu nghena Ramaphosa hi 2018 2019 swi va hinkwaswo swi yimini na namuntlha ku na nchumu lexi xi endliwe na mugangeni hinkwayo se loko ndhavezit ya mina or vukosi bya ka hina a byi pfumele nhluvuko lowu ni vulavulaka wona a va ta ku nghena ku na mati hi ri na wona a fane na wona ku ri ti-reservoir leti a mi ti lava a ti ta kota ku na ku supply mati la ti-reservoir ti supply mati muti hi muti a hi nga touch le ya mfumo pipe a hi ya famba tlheleni ka yona hi va endlela mati ya vona and a hi va panisha ku ri hi la ku vona mi endla miroho every day swi tsandini a ni tivi ku vanhu va lava mukhanselara wa njhani va lava leader ya njhani a ni tivi ku ri government leya politiki yi lava munhu wa njhani lexi ni xi tivaka va lava munhu wa mavunwa because miganga ya hina hinkwayo a yi ri na swibedhlele hina hi ve na laki va na parliament a va fanele va fika va tlakusa laya ku na mhaka leyi endlekaka laha ka masipala loko mi ri tikhanselara mi fika mi va involve politics leswi tiko ri nga mi rhuma swona a ma endli swona la mi fika mi nghenela tikhempe ta ku ri meyara i yima na va mani spikara or chief whip i yima na va mani mi rivala mintirho leyi mi nga rhumiwa yona hi government ku nga vanhu the government is a people laha mi nga la ta yi vona ku ri yi corrupt ANC yi ya teka meyara wa Giyani a nga tangi na wadi aka ANC wadi yi fuma hi independent ivi ANC yi landza munhu a xitarata yi ku he meyara munhu aloyi a nga yanga a ri na mbuva ya yena wadi leya hi nga yi luza i ya fuma tiwadi ta vomani ku yena a nga yangi na wadi that was total corruption leyi va nga yi endla va ANC just because that person she's a corrupt who can use that to make corrupt to eat money hi leswi ni nga tshika hi swona ANC because I was not a corruption a ni lava service delivery ku ri tiko ra ka hina I must be proud hi tiko ra ka hina phela hambi no va America ni va va Cape Town that is not a home a kaya ko ku nandzihako hambi u va na mali handle mali nandziha kaya but where you come from? Look, I come from Giyani. Where's Giyani? Nuku Limpopo. Loko munhu a fela hloko kwala Giyani. Ni tshama standing. Un'wana na un'wana you can make your palace a standing.
why ha kulisa drop ri kulini man ha kulisa Joni yi kulini a hi vuhi ta aka hala hansi because loko hina hi nga ti akeli ti drop a ku na un'wana nga ta hi akelaka lagiyani yo pfuniwa nyana xikwembu xi hi nyika masingita Bramike tihlovo tin'wana ti nga ta hi endlela molo because they're against us na hina hi against ourselves a hi twanani kulukumba leyi i yi sungula hi endlela shopping center nyana la na ti-garage vo Spar vo Shoprite na ti-banks because a hi na benke yin'we nkama wa ntsan'wisi ku nga FNB Bob 2000 yeah hey a yi ri le palamende ATM ya kona yin'wana va kwala mara kulukumba leyi kote ku hi endlela a hi antswisela hi ku na un'wana va ku mani mixwana wa kwala Adzaneni loko yi nghena ANC a fika ku n'wina Machangani Vatsonga mi ta sala mi ri marhumbi you are very stupid Yo. a vula hina So sad. Mchangani wa ka hina loko mi vulavula hi leyiwani yo a hi tshikeni Joni ne hi ta kurisa kaya ku na nkingha yin'wana ni nga na yona na a ni kha ni bula na kulukumba luya ya ni ta ku ti-traditional leaders varhangeri va matiko va tindhuna tihosi leswiya swo mi kuma ku youth yi na idea yo karhi sweswi hina ni xo ma swi vona ku na shortage ka mhaka ya farming ka vana lavatsongo youth mi fika ka hosi mi fika mi ku ni kombela misava ya so ku ni ta kota ku ni ta famba va mi tsona ku ta munhu un'wana wa le kule hi mhaka ku ye i na mali a fika ku ni kombela misava leyi a va zi va hleketa kambirhi or kanharhu va teka misava va n'wi nyika swilo leswiya a ni swi tivi ku hi nga lwa na swo njhani okay tihosi ta ka hina ti capture-riwini hi government laha hi taku kona hi huma kule na vukosi lebyi hi huma ka apartheid that was not free a va nga ri free they were captured se a va nga holi nkama lowuya wa apartheid va sungule ku hola sweswi se hosi a yi dya yini hi misava a yi kota ku holela vanhu hi misava na ti-fine leti tirhaka lo makaya hi tona va hanya hi tona mara se va sungula ku capture futhi sweswi va tirhela under government of ANC va xaveliwa timovha va hakeliwa ti-tribal va hakeleliwa vatirhi Minister Coxter last year u announcini a ku tihosi ti nga ha xavisi misava vaakatiko loko va lava ku tsemeliwa stand a va nyiki free loko ku ri munhu wa business a nghena tikweni ku vitaniwa xivijo a hlamuseta ku la ku endla business ya ta benefita tiko na loko munhu a lava affidavit va n'wi bela xitempe a nga ha chajiwi se because sweswi hikuva lava ti-election a va ha ri tiyisisi rito leriya mara a va ri vulavula ka radio yeah i ntiyiso walowo information leyi na nkoka swinene yi important no i vulavulini MEC wa Coxter a ku va nga ha charge vanhu na ku thela ka ha theliwi i vulavule siku rin'we na hina le palamende a swi tiva ne a no announce mina no vula ku ri va fane va vulavula ntiyiso ka vaakatiko tindhawu ezita na hina a hi na misava loko mi lava ku tiva sweswo a hi na xilo lexi va xi vitanaka title deed ya ya misava kasi loko ti-village hinkwato ta South Africa tihosi hinkwato hi kota ku owna misava ya hina then we are okay we are rich hi ku loko
la ni tshama kona na title deed wa muti wa mina Yeah. loko ni lava ku ya bank va kota ku una yini ni ku na muti va ku title deed wa va nyika va ku lomba mali lexi endlaka vusiwana a hi na title deed we are still calling people as foreigners na hina hi ti fona because we don't own our land Yes. that's small nyana hi nga ka xona or 30 by 30 we don't own in the rural areas ene swi na nkoka ngopfu mhaka ku leswi ni nga swi vula ne loko u lava funding leswi tekelaka ku pfula farm loko u lava funding va ku lava va xi vitana yini ni xi rivele loko va xi vitana yini i papila ro komba ku u na section ya misava leyi u lava ku tirha ka yona loko nga ri na xi lexiya swi difficult ngopfu ku va ku funda so loko hi ya tihosini hi fika ku hi kombela misava va tlhela va hi tsona how are we going to benefit from ka misava ya a hi na ndlela yo hi nga dlaya poverty vusiwana lebyi nga ri ka byona va tlhela va ku tlherisela futhi vusiwaneni okay hi leswi vuhosi bya ka hina byi lava byi twanana xo sungula hina machangani vatsonga a hi na yona constitution vuhosi bya ka hina hinkwabyo a byi na nsinya wa vuhosi that's why hi pfumala king Yeah. because vo tala a hi tihosi hi ku ka na lava va lwisaku ku ri va nga tihosi swi tivana na vona mara hina hi nga ku hanyeni hi nga andla vona hi va vitana tihosi Yeah. mara vona va ri ku holoveni voxe Yeah. xo sungula ririmi ra hina hi vona ngopfungopfu lava hi dlayisaku hi vona vinyi va ririmi lava va fanele va yima va ku no no hi vona va fanele va yima va hlayisa ririmi ndhavuko wa hina i tihosi Yeah. kambe politiki yi va capturini sweswi loko hosi yo yima hi minenge va yi landza u rivele ku ya ku xavela movha ku holela se loyi a nga ta votiwaku loko hi hlule party leyi i fanele a tirha na tihosi hi ntiyiso a va komba nawu hi ntiyiso ku ri hi fanele hi tirha njhani because hosi ene mina van'wana hi nge nghenelele ku ri loyi a nga hosi loyi hosi mara leswi ni swi vonisaka swona ku hi le ku lweni phela ririmi leri ra hina ri le ka tihosi swi fana na loko va hi tekela Unigaza laha Yeah. i ndhawu ya hosi liyani wa yi nga lwangi hosi ku wa mi pfala a tivumbeni i ndhawu ya hosi vo mhlava wa va nga vula wa mi pfala a tivumbeni a Lemani wa va nga vula ku ri wa mi pfala Lemani a Xingwizi i misava ya hosi wa nga vula hosi yi nga yimangi wa mi pfala ma vona sweswo mativa tindhawu leti mi ti hlayetelaku hinkwato ne i tindhawu leti khale a ti pfuna youth hi nkarhi walowuya Yes. like vanhu vo tala va dyondzetile loko ho vulavula hi mathicara mo tala lama nga produciwa khale va huma Xingwedzi. Xingwedzi tivumbeni Lemani it was a top Lemani Yeah. na ti-electrical artisans ta ku tala Eh. ti huma koho ka swikolokolo leswiya tolo hi ndi hi laha va pfuxaku college Yeah. ka ku TUT Young yes college na yona college liya liya yikulukumba yi na liya no vo ngetelela sweswi na liya yi teki nkarhi va yimile tiprofessor tihosi hina mina ni endliwa frandi ya ku lwela xikolo lexiya hi na mhaka ya Shangon Gate ya ku nghena Kruger hi 2024 ku pase 250 million ya ku endla Shangon Gate because va teki mihisa un'wani wa ANC a controla ku hina a nga ririmi ra hina hi yena nga ku pfaleni ka Shangon Gate va tlhela va lava ku hi lwisana malamulele phela loko hi tlema Shangon Gate malamulele a nge se va na masipala se hi mhaka ku va lava ku hi qeka hi sungula ku lalwa hi xihina senjeni ku hayi ku vende yi kona Phundi ya Maria hi swona yi kona maphundi ya Maria hi swona Hey. ku na yin'wana futhi se hina i khale yi sungulini
yi khale isungule nyimpi yaleyo Maria wa ka mani. I maphundi ya Maria. kasi va ri yini laliya? Punda Maria. Punda Maria. Mani la ku tiva ku ri maphundi ya Maria a ri na maphundo se hi na ti-right ta ku va na hina hi va na gate a phalavuriwa yi kona Yes. na hina hi lava ti-tourist Yes. la tiko ra ka hina hi lava airport because hi ta va na tourist Yes. Yeah. Swi le ku paseni. And must your Papa Penny ku na swo tala kahle laha. Giyani Malamulele swa ku endla mali. Ku na le ka Malamulele mayini wu kona phela. not wun'we Not wun'we. a hi fumani hi tele ni vula ku ri loko ni ku Giyani vulavula between 22 na ha vulavula hi Giyani ku ya nghena Malamulele we are rich va ta hi tekela vo Msahaha va ta hi tekela loko hi nga ta really ai tshameni na tihosi ta hina hi vulavula na tihosi ta hina we have to defend our land ku na politiki ya ku ri we want our land va rivala ku vakokwana va kona la switandini a va na title deed Yeah. u nge sunguli u sungula henhla loko aka yindlu u nge sunguli roof sungula hansi va rivele ku hina na vo Ndabezitha a hi na yona title deed hi na permission of occupy mpfumelelo wa ku aka mara loko va kuma u na swicelwa laha va ku susa mara vanhu va le handle va vuya va kuma ti-title deed because they have got money. How can we be proud? Empty pride. Hingan that title deed light samako. I own misava. Permission of occupy. Hambo nja shimbindi mbindi mkhachana va ta ku susa. Loko kuma ku na swicelo ko lava ku susini. Because I na matimba, they are common land, which means community land. How can community land doesn't have power to own it? The land is for government. What government is doing? Nothing. 2019 or 2018 somewhere, Ramaphosa government doesn't give job. He's lying. EPWP is a job. Creating the investors is a job. The word committee, the fana permanent, kufana the councillor. Makuma 1.5 mara 5 years. What kind of volunteering? Muna volunteer 5 years. 1,500 lepa wabitana adroben. Batrisa yon. Kasi i job liya loko vo EPWP nationally permanent. Yeah. Anu kuzima kutagi na tikweni. Iva with the word committee tam councillor. Na tona ka 5 years leti nga tora yona. Va kuma kwalaho ka ma 7,000 8,000. Because vanhu lavaya a va na nchumu shem. 1.5 va nge support munhu. Yes. Ko va vito ku ri i the word committee. Commit. Then is where government nga ta ku now is a job creation. Phela a hi vulavuli ku ri tifeme ta government i vo Pick n Pay. Yeah. No, hi vona lava va ti EPWP va ti what committees sweswi ho ngo va teki na lava ti home base va ngetela tiko ri basa hi kona va ngo i government job creation. Yeah. Hayi kota imamoyena ku ri government doesn't give job. Phela RDP is not a service delivery. Vanhu va lava mati Mati. na mapatu na mintirho. Na swikolo. A ku ri na tifeme khale before new democracy. La Giyani ku na le ti-unitini. A ku ri tifeme.
a Dzaneni a Nkwakwa ku na ti-unit a ku ri ti-fam Phalaborwa a ku ri na ti-fam Elim a ku ri na ti-fam Malamulele a ku ri na ti-fam Bushbuckridge a ku na ti-fam ti vitana ti-unit hinkwato Yeah. yi te loko ku nghena mfumo wa ANC wu dlayetela hinkwaswo a ku na laha wu nga onha ngopfungopfu ka hina number 1 enemy ya Vatsonga Machangana is the ANC. Yeah. ANC. The Judas Iscariot vanhu lava va ngo ti leadership ta hina Matsonga Machangana va ye va va na timbilu to biha because va chava ku hlongoliwa se va fane va dlaya vanhu va ka vona hi leswi nga endleka ka politiki leya ANC. That is why today vanhu a va tlharihi hi ta xisiwa another 5 years hi ku 37 years hi ya xisiwa another 5 years van'wana vo fa va nga yi vonangi freedom yaleyo because vanhu hi fa every day i legacy muni leyi hi siyaka ka vana va hina i legacy muni u ta komba yini vana va hina va ta zuma va ku vana va corruption leswo munhu a nga na tingana ne ku endla vukungundwani ku biha lava swisiwana timbilu i lava ku abisa vana va swisiwana hi ritshuri hikuva vana va famba hi timovha ivi loko a humile ka matimba lomu or xikomo xi n'wi tekini ku zondiwa vana leva because xikomo xi ta endla ba vana hi ku homboloka ka vatswari vana va hina va vitana ti-corruption whatever va vulavulaka swibijwini loko a tlakuka va ku wena tshama hansi hi ku hina vatswari hi dyondzisa vana that's why nga is not good vanhu lava va nga hleketi i ti-disable amihleketeni phela vutsoniwa a hi mhaka ya ku ri wa khwita munhu wo pfumala ku tiva wrong and right i munhu wa dokodela i tswaliwa a nga ri kahle u khwita mihleketo i munhu o ka nga ri kahle munhu u fana meja ku ni tswaliwa hi mavoko mambirhi Yeah. tindleve timbirhi nomo wa ona ripfalo ri fana loko fini munhu a nga chaviwi o hloniphiwa Yeah. u na mali a ya mina ya wena u nga yi hluphi hi mali ya wena u na position i ya wena u nga yi hluphi hi position ya wena ya wena ka hina a swi lavi hina unese antirhweni hayi ka mina generally antirhweni ya se vanhu va chuhisiwa hi mali ya munhu un'wana ya wena mali liya Yeah. se that's why mina u na mali u na president or ufumi ngopfu hayi ka mina a hi delelani ho hloniphana Yeah. but loko u delela n'wana na mina ku delela Baba hi ku Penny, hinkwenu hi vana va n'wansati hi vana va n'wanuna Yeah. ha dya hi ya toilet hinkwenu antiku i yini lexi hi chavisaka van'wana munhu a xiharhi loko u lava ku chava munhu famba chava swiharhi le a game resort nghena Kruger ni na question yin'wani ne okay hi ku ya hi experience ya n'wina as mi ri mukhanselara hi na problem yin'wana ya serious ngopfu okay mina na misa loyi hala hi humaka kona lowu humaka Josepha mina ni humaka Mapope okay I don't know ku ri loko swi ya fika vuhosini swilo leswi swi rhekhodaku laha kumbe vo to ni hlongola hi ta hlongoriwa kaya ku na mina wa le vuhosini mara na ta mi vutisani through experience ya n'wi leyi mi nga na yona hi na problem ya ku a hi na network ka Mapope ne na le ka Joseph a ku na network total like network ya kona ya hlupha so sweswi ku na problem ya ku it's like va le ku lwisaneni ku ri area liya yi fane yi ya tshama kwihi because a ni matoti area ni ta vo Vodacom na vo MTN laha yi fika ku yi dzimiwa kona it's either yi dzimiwa tikweni swi ri mali ya kona a ni va ri ya renta mali ya kona yi ya tikweni mali ya tiko loko yi ta xitandini xa n'wina swa dawula ku Vodacom yi fane yi hakela n'wina so ku na problem yaleyo ka nkarhi wa sweswi ku ri ti-areani a ti le ku vekeriweni because a swi tiveki ku ri yi fane yi ya tshama kwihi okay sweswi ku ta va na case yikulu hi mhaka ti-area leti because matiko mo tala vukosi a byi kumi nchumu
hina vaakatiko a hi kumi nchumu ene ti-area leti ti dlaya matihlu ti dlaya ti dameja byongo ti dameja ngati laha u nga tshama areani ku fanele ku va developed by those companies ni le ndleleni ya ku pfuna vanhu va ka hina ku ri tikhampani letiya ti kota ku hakela loko yi tshama mutini ku benefita munyu wa muti a ku benefiti vukosi mi ni twa kahle Yeah. va n'wi akela muti va n'wi nyika mali leyi va nga twanana leswaku hi ku nyika every month or ku nyika every quarter a ni hi le mutini wa yena hi sweswo swi ni vulaka if you don't have title deed i problem ene mi ta ku Mi veka ta ku point yi yeleyo i problem vera ya wena misava miti yo tala yi hava ti-title deed yes Afstandile. a swi ta ndini kahle kahle. mara na tihosi ta hina ta rhobiwa ni ta lava ku vulavula na tihosi hinkwato hi mhaka ti-areani na kwala tikweni ra hina ni ta nghena ni tiva ku na buku ya milawu ya kona leyi ni fane va ta hi endlela service delivery va hakela vaakatiko ku na mulungu un'wana a nga pulukwana hi a nga ku dyeni ka timali a rhobaka tihosi ta hina mali ya hina leyi hi dlayaku mi tshika mi kuma ku ri a mi hanyi kahle i network hi ku yi le ka vanhu se very soon ni ta lava ku tlharihisa vondavezita na hina vanhu vaakatiko ku ri loko ku fika ku va na areani a mugangeni i ya tiko ku fanele ku benefita tiko unless va endla ntshaveni ti-towers letiya ta vona Yeah. then they're on the mountain but loko se ti tala kaya i ku benefita mani hina vaakatiko because ta hi vavisa leya mina ya hina leyi mi yi vonaka laha hi mina ni nga yi lwela hi 98 va ta yi veka tiko a ri swi tivi hi ku njhalo loko ni vuya lani a ku nga ri na network yes se hala loko vo tshika kulwa ne because va ri la ku lwaku ndlopfu ku hlupheka byasi Hina byasi bya koho phela hi le ku hluphekeni. a va fane va tshika yi vekiwa ti-areani ku ri mi kota ku va free na 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 mihleketo mihleketo va vuya va lwa loko swi ri kona swi fana loko hi ku hi lava ku hluvukisa ndhawu leyi un'wana ku ya mina un'wana ku ya mina a va hi tshiki hi aka va talwa ka nhluvuko lowu nga endliwa laha wina ka wina mara ku ri na nhluvuko papa pet va ta ni heta ku nyikiwa that knowledge ne namuntlha hi un'wana wa mukhaselara ni nge vuli vito ra yena a ku endla so a ndzhaka loko se u ndli so leswo tala mi ta swi voka mi ta swi vona ndzhaku hi swona swin'wana swi hi tsonisaka nhluvuko ne va ri i misava ya mina i misava ya mina i misava ya mina mara a vona nchumu xa ku kulisa misava liya a va tshiki va aka va pfala mnono se yi sungula nyimpi loko se yi pfuriwini business hina hi ya mahlweni because I think rito ra ni fanele ri twi kambirhi namuntlha se i confirmation leswi Yes. lava ku swi endla Leswi swi Yeah, fanele swi herile. yes se tihosi hi van'wani lava va nga koti ku hi hleketela ne mara hi kha hi va teka ku ri vo papa hina ku ri vinyi va tiko because hi fanele hi va nyika ntlhontlho wa ku va hlonipha na vona va nga act ku fana na ti-politician leti lava ku fuma ku swisiwana a ti fumi vanhu lava na vona va kotaka ku ti hanyisa Yes. a ka ha ri wona nkama lowa loko u sweka byalwa u fanele u yisa xibikelo u endla byalwa u yisa xibikelo u dlaya homu u fanele u yisa xivindi i nkarhi wun'wana wa ku cinca a ka ha ri mu ngopfu fana khale mara lexi ni kwatisaka why mfumo lava ku fuma swisiwana tihosi tin'wana ti lava ku fuma swisiwana hi ri tiko leri munhu a lavaka ku fuma vanhu vo hlupheka to be a leader you must lead in example Yes. a wo leader ntsena ku ri loko ri xini mina am honorable Murhangeri. I will tell you about the parliament a ni yangi parliament hi salary ni yi parliament hi ku ya yimela ririmi ra ka hina rihlovo ra ka hina a parliament a ko va na mali a ku na mali leyi va nga mi hembeli Ramaphosa fika a cinca hinkwaswo
a hi hambananga na vanhu va le tipurasini i vito ra ku honorable a ku nandzihile palamende yi lava va tivaka va resigna vutomi that's why mi kumi swin'wana swikulu makhwiri kwele i ku dya na ku kanetana mi dya mi ya tlela kanetana mi dya mi ya tlela ni dyondzini laya every day from 24 ni hlaya 5 page at constitution policies ta hina every day every night vanhu lava nga va dyondzini ni nga va ni va tlula hi nawu every day ni hlaya 5 page before I sleep ya tibuku ta milawu se mi nga ku honorable ntirho la hansi la loko tirha ku kanetiwa le mi kuma ku hina ti-opposition hi ta hi rito leri nga pfuxaka ku ri tiko ri yima kahle mara because vona va ri majority va kaneta vukahle leswi fanele swi pfuna ku vaakatiko loko va ku super power they are calling the devil the evil super power i munhu a nga na matimba leswaku ri mfumo un'wana na un'wana i ti endla xikwembu loko a ri president I'm a god of that country Yeah. i xikwembu xa tiko rero you say anything is happening and munhu a hanyaka a xikwembu a xikwembu and vupresident vo voteliwa bavo swa hela minduku u pfumala vumunhu ka vanhu van'wana a ni vulavula ya vo popular ne loko ka ti vote aka politics u fanele u rhandiwa na ku ri u huma kwihi u endle yini Yes. ka mukama leyin'wana yi nga hindza loko u lava ku votiwa namuntlha u ta hi endlela yini a ku vulavuli mintirho ku wena u huma kwihi na vanhu so okay isukeni Zuma a ti pfulela MKIL hikuva ni a popular people that love that old man a va vota mukhalabya loyi a va nga voti MK hi leswi ni lava ku vulavula ku clear they were voting the person loko a nga ri kona Zuma ka MK a va nga ta yi vota ku votiwa lo a rhandziwaka a nga na ngati ya vuhosi a nga na ngati ya leadership phela ku rhandziwa hambi wa tin'angeni u ku lava ku rhandziwa a swi na mpfhuka leswiya u to zima kha u tolotolo siti ku ta rhandziwa kasi wo ti thyakisa kun'wana to tiwa mixa storage va ku ta rhandziwa kasi yo ku chela mabadi because he don't believe ku ri wena u tswaliwe na nyini ay papa Phiri ay vulavule ntini ende loko ni nghena ni tshika ANC 2024 ni sungula ku gangisiwa MK from January 2024 ani va londi hi 16 ta December 2023 vito ra mina ri tafuleni a ri tafuleni hi mintirho kahle mara va sungula ku ni landa kwala ka hi 2023 ni ku hi 2024 ni ku mina ni le ka ANC ni mukhanselara futhi ni chairperson ya branch a ni swi lavi mara loko ni kha ni vona swiendlo ni hleketa service delivery le ANC va nga yi destroy la tikweni va tlhela va tsandzeka ku endlela vaakatiko ni ku no this is bye bye u nge tshama evukatini u kha u himeteliwa a na ku vuya kwala ivi ku tamiza a nga kona munhu wo tshika vukati byi nga na mafurha a famba a nga kona munhu wo tshika phati leyi tirhelaka vanhu a famba xi kona xi nga endleka xi nga laya xa wrong loko ku ri na swa right a nge tshiki munhu no ivi loko ni tshika a ku ri May hi ti 11 ni suku ni ya sayina le Ankandla ni hlangana na ma-comrade ANC va deploy kwala
ka flight Mm. va ku ya kwini ku ni ya ka holodeni mara sungula holodeni ni ya na sayina ku ri na famba hi ku se a va nga ha ni lavi kahle la ka MK Mm. Ka in. Ka ANC. ka ANC a va nga ha ni lavi se ni vhene ku so right ni ta ni ya sayina ni huma a swi nga ri easy ku rhasi swiphukuphuku na swiphukuphuku leswi va nga swi tiveki na loko ni joyina ANC a va rhasanga so and a ni va byelangi ku ni lava ku joyina nhlangano wa ANC munhu wo duma loko va tiva ku a va benefita hi yena loko a tshika ku ta va na swivulavula because they have lost that person se hi leswi va nga ni endla swona Eish. ku vukula swimbyanyani swa kona loko ni ta bambyana ku ri lan'winyi wa yona se aka politiki va ku lava ku ku tirhisa not ku empowera not ku khensa ku tirhela kahle vaakatiko Yeah. va lava ku endla xitepisi Eish. va tirha hi Yeah, wena ivi va ta ku byela ku a wu dyondzanga mara power ya va yi lava why power yi nga dyondza va nga vula ku a yi dyondzanga power why nyiko va nga vulangi a yi dyondzanga nyiko why va nga vulangi ku ri u nge ve nqambi u nga dyondzanga Eish. va nga vula u nge ve hosi u nga dyondzanga u nge fambi matiko phemeni famba matiko lama swi dyondzeki swo ka swi nga yangi ka wona Swin'wana se za swi ya. swi ta fa swi nga yangi ende ni famba ni promota ririmi ra ka hina everywhere is ahe Everything is ahe. is ahe na le palamende va ri ahe Yeah. everywhere ni fambile Africa hinkwayo Europe America ni fambile a ku na matiko lama namuntlha ni va proud hi wona I'm proud hi laha ni humaka kona Giyana Xifasonga se ku na vanhu vo tala mi kuma loko va tihotela va teka swinepe hey kun'wana na va teka swinepe you are not proud of your own home va hava ti-picture va ri makaya you don't have anything from your house even in one big nice beautiful room u ya tihotela u teka ni le kwihi ni le Suntet ni le Sunseat ni le Durban wa ngo humesi muti wa wena be proud of your own things u nga ti themendeli u themendele swa van'wana and tshika ku navela swa van'wana hi swo swi endla ku ri vavasati va hina va luzekela hi vukati va navela ngopfu swa van'wana va rivele ku na vona leswi va nga na swona va swi navela vanhu ha navelana kahle un'wana ni navela vusiwana bya mina mi ni navela vufuma bya yena hambi ko va mutsipe they've got a problem va kha va ku ti-billionaire a va tleli hina vusiwana we are freely hi tlela kahle a ni vona ti-billion ni lava ku tomorrow I must make 1.1 billion tomorrow 1.1 i ti-problem va na billion problems Eish. Ish. Yeah. because money invited the enemies Yes. money yi ta ku lavela ti-business to tala ngopfu se mina ni lava ku tirhela vaakatiko hi ku tshembeka and a ni ri ni kahle ni munhu ni fana na van'wani I have my own mistakes but don't make mistake because this is a mistake Yeah. no se ku na mhaka leyi humelelaka this year ka election mhaka leyi ku vanhu se va introduce ku ri is a candidate mayors swo sungula sweswi Yep. a swi nga endleki ka mfumo wa ANC ku ri munhu a yima ku ni lava ku va meya vanhu va tiko vo hlamala vo vona donki ya meyara a va ku va ta va nyika homu va va nyika mbhongolo because meyara a yi vhoti hi vanhu Eish. meyara a yi vhoti hi vanhu se meyara leyi yi nga ta lese ni lava ku stenda ni ku ni lava ku va meyara ni fanele ku vaakatiko va vhota ti-ward hinkwato ta Giyani to be mayor hayi ward hi fane is 31 ward la Giyani va fanele loko va vhota penipeni a va meyara loko va ni tshemba
Yeah, 31 what? Ni va murhumiwa ni vantsumi ya vanhu ya vanhu lava ni nga ta nghena ku hofisi yin'wana na yin'wana leyi nga na final service delivery. Leswi swi tiva ku ri ti plant ta mati ti fanele ti tirha. Yeah. Ku na canal mugero leyi ku soka hlanekile ayale yi hlakarini yi la ku lunghisiwa yi vuyiseliwa ka original mati ya kota ku famba hi leswi va nga kuma hi ri na swona swa Gazankulu. Se va vandalizini vanhu lava va ri ti-leadership the fake leadership ya ANC because ANC hi yo yi nga hi onhela ngopfu. Hi nge vulavuli bako DA because it doesn't have power here. DA ina power la Limpopo. Ani baba ANC the GNU says government not united. Why no government not united? Ta all over, ne? They are eating one plate, but ta all over. Le parliament all over banana off. Say what kind of GNU? Because abafambe indlela yingwe. Just because baba ite wananga wisa that country to me. Kunga DA. DA yo ifuma ku ANC. Loko yo ANC babumbulukini nga ya ka ti new nga tlhelela ka ti election ta 2024. Loko DA yo huma la. President I bahasi matsolo. Loko ari na vona yes boss. Yes boss. Mungvonile America. Mata tshaminyana so nkova mkon'wana. Agora Raymond Mdaka. A tshama ngo mkon'wana se a ri ka the real president of South Africa. Gaza boxa loko a lova la tolo. Se no vula ku ri hi lava murhangeli. Timondo to rhwexiwa ta original. Va ri manaka u rhwesa swona. Ramaphosa yo rhwexiwa timondo letiya is a businessman not a president. Loyi a twa ku onge ni vulavula ngopfu a ti languta xivonini ku ri u huma kwihi hi vulavula ntiyiso la. Today I'm talking about politics. Loko hi lava ku tiko ra ka hina ri hlayiseka, number one, must stop the tribalism. Yes. We are all South African, we are all African. And valavule foreigners. I'm talking about us in South Africa. Kuba itwanana. Yeah. I find Banyanda only 11 language. Matiku mangwana is more than 100 and something languages. Nigeria. Yeah. Say ifana itwanana. Lia ya ngizwe. Ya kuvalavula sukindleleni mshangana. La ku takwalana. Ala ku takayo. Anna mjala kumina antsale. Hey papa Penny. Ku ri la loko fika kahle n'hweti n'wana n'wana loko vuya la fane hi hinda hi ku va stop. Ango sungula that boy to call ishangana. Is always say mina mchangani mtsonga. Ningulweli khale na khale. From the mines. Nilwela rihlobo le reka hina. Mhaka ya mchangani a yi nga tangi hi ku biha. A yi ti ku machangani ma doda ma hi tekela vavasati. Hayi ku ri va tekela mintirho. N'wanuna wa Mutsonga mchangani is the man. He's strong. Yeah. U khoma munhu wa xisati wa swi tiva u khome n'wanuna. A hi vo Mthavini. Papa. A hi vo Mthavini. A va hi languti kahle a vo Mthavini. Yeah. We are more popular population. A Sadik, Southern South Africa. He na nga majority. If you Google, you check Mozambique, how many Shanganis? Over 24 million. I never right. Hinge se fika hina ba South Africa. Hinge se fika ka province ya Zimbabwe. Phela Mozambique, a country on its own. Yeah. And it's only Shangaan. Say,
hala yo mixana hi ri And tiko ra in South Africa, we are majority again. The whole province, i vana va hina. Va vitana swivongo swa vo mhana vona. I vana va hina. yo Hina a hi ri ti-slave at mayinini. A ku ri na ofisi leyi va yi vitanaku i Tepa, ka Tepa. Hi yona a yi thola vanhu va Mozambique, Rhodesia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Namibia, Makavango. Hi vona lava nga endla va nga fela at mayinini. Namuntlha a nga na vutsotsi ka Maloya ka matiko lama nga mahlaya. Even Malawi. Vo Malawi ku to be in South Africa. I mhaka lamula, the orange. South Africa they never have an orange. Orange yi ti na Malawian people. ZB. South Africa ai nga na orange yi ti na Malawi. Va introduce mbewu ya malamula. Ani vulavula hi foreigners la. Ni vulavula lava a va ta tirha va fela timayinini hi ku hambanahambana ka Southern Africa, SADC. Lava tirhala a South Africa. I work in the mine 79 to 87. I know. Yeah. Loko ku sungula ku nghena vanhu va le handle hi ngo ti foreign. A hi hina vaakatiko hi nga va tshika va nghena. I mfumo wa ANC. Wu nga va tshika wa pfulela. Va nga tshamanga hansi va vulavula na vaakatiko. Tibodara va fanele va pfale va nga pfulangi until va lunghisela vinyi va tiko. Va tlhela va tshama na vanhu va tiko va hlamuseta ku ri se hi ta va hi amukela mani na mani. Yes. A va endlangi because i mfumo wa ntshikelelo, the beast. A hi mfumo wa ku twela munhu. A wu tweli munhu. Vala loko va endla hi ti blue light hi ka ku hey. What yeah for what? Because they don't give you nothing. Those what do you call them? My president, but the president doesn't do any service delivery and development, any economy of the country. But you are still praising him. My Lord, my Lord, my Lord, my Lord is a hell. No one is your boss if your boss doesn't pay you. I cannot call you boss because you are not paying me. Yes. How can you call you president but you are not doing the service delivery? Aswi hambananga. U vita munhu president mara a nge le ku endleni nchumu ka tiko. A wu le ku leadeni ka tiko. South Africa is the best country. Beautiful country. Peace country. Leadership. Hi yona yi endlaku tribalism. Hina laga ground ha twanana. Va endla tribalism ti leadership leti hi service deliver. Nandi shumela hayani ke verekela hayi. Ni sebenzele ekhaya. Mara hina tirhela ka mitirho ya vulavula a swi kona. Ku zela ku fika mhaka ku na xihlawuhlawu hi sungula ku lwa na vamakhelwana. It's because of the leadership leyi nga ku leadeni sweswi. Yi separate hi service delivery loko vulavula va ri tribalism va ku pfala nomo ku ve ne service delivery u yi vona clear hambi ku xa xihlangi xa swi vona ku loko xi suka la Giyani xi ya kun'wana xo swi vona ku la ku saseki ku tlula hala papa la mi yisa na ndoni papa la ku mi yisa kwihi la mi yisa Thavana. What is the nice things in la ku tshama ku hina zero na mhaka leya ku ri ku na Mchangana ku na Mtsonga ne we must stop it. Ne. Hi fanele hi stopa hi swo swi va hi baku hi swona va ku na Matsonga le Giyani mina me Shangani baba you can call me Tsonga here Peter Mchangana here loko vona vanhu va 5 va ka va famba kwala Giyani u ta n'wi byela ku Mutsonga luya Mchangana luya A nge nkomi. we are the same And hi tshama hi kha it's vanhu we are the same ma munhu a ku a ni Mchangana mina ni Mutsonga.
mara loko hi sungula ku vulavula hi vulavula i debate ya no vito mo ni ra byela kahle show ku ri swi sukela kwihi hi kule mapasi ya hina hi nga teka khale a ma ku xangani na vo Dr. Ntsangwisi a va ku xangani hinkwavo vanhu lava nga tswaliwa hi malembe lama hina va ma 60 50s 40s yinini a va ku xangani hi laha valungu a va kota ku hi tiva kona ku lava how many population va nga ni laha hi ku a va tsala ka ti-ID a va tsala Kusuthu, Xhosa, Venda, Changani hi ndlela yaleyo lexi nga ta xi va kona ku ri se hi Matsonga a ri lonjiwangi vito ra Mutsonga that's why swi hi confuse loko vanhu va ku ni Mitsonga a va lava ku kota ku dlaya leri ra Muchangani ne a swi na problem va ku Muchangani ma swi tiva Muchanganini is a nickname Soshangani Soshangani a Soshangani i nickname hi ku hi yona leyi nga fika yi ba tinxangu to tala tindzimi to tala yi veka ku today is a Gaza kingdom ku fana na Shaka Zulu a nga capture vanhu a va hoxa under Zulu kingdom under surname ya Zulu ku ri from today you are under Zulu you are a Zulu nation mara the Anguni nation hinkwenu hi mangu they are the Anguni no we are Tonga we are the Tonga we are sharing the same 50-50 na vona KZ and the land we have a land there na vo and the Tonga we are many ko va Dr. Ntsangwisi a nga cisa ku Tsonga but they were the Tongas mara phakathi ka Gaza kingdom is not only Shangani speaking is ndhawu vachopi vanyayi vatswa varonga lava nga la Maputso la hinkwato xaka leti nga capture hi Soshangani ti wela under Gaza kingdom because vuhosi bya khala wina hi nyimpi once you're a fighter a wina vanhu swivongo leswi nga KZN swi kona hala ka hina swivongo leswi nga Mozambique swi kona hala ka hina xa vumbirhi a hi Mozambique na Zimbabwe ntsena leyi nga laha mara ku vitana ngoti fona Zimbabwe na Mozambique Botswana yi na tiko va kona laha they are citizen Lesotho va na tiko va kona laha they are citizen Swaziland va na tiko va kona laha they are citizen ani setwa va lwisa Vasotho na Vatswana na Maswazi ku ri you are a foreigner and you know there's a lot of people I don't have a problem what they are doing I'm not involved what they are doing but abaendle equally Yes. a swi fani I'm not supporting ku ri ku na swigevenga I support ku swi na swigevenga leswi nga ri na maphepha Yeah. vala a va fambi Yes. mara matiko lama ni mahlayako khale ni ka apartheid a ku nga ri na nghozi leyi nga kona a hi tshama na vona a va fela kwala hina hi koti ku rhurhela vanhu va hina laha hi va nyika ndhawu kwala va Mozambique because we are one ne le ka Malamulele va na ndhawu because we are one ka Malamulele a va ku vitana hi le Purapureni. laha let us see se no vula ku ri a va fambi a ku famba lava vo ka va nga ri na maphepha mara the whole provinces my problem is one hina vinyi va ndhawu hi nga va nyika ndhawu va tshama hina hi nga va nyika swipaza swa hina va swi rhana how we are going to deal with that yeah because loko hi cheka there are more than 2.7 million Yeah. va tele and valungu there are only 4 million a xikarhi ka 64 million there are only 4 million hina citizen we are 60 million mara a hi koti ku swi vona ku ya majority a hi koti ku swi vona ku ya majority hi ta kota ku va hi twanana
And vanhu vo tala ava na yona research. You can go and make noise, you don't have research. That's why you talk something that you don't know. Because you never do research. I think next time loko hi vuya ne hi fane hi kandziyela ngopfu leyi ya Machangani na Matsonga. Cause kuna history yin'wani na as Matsonga, especially generation ya hina. A hi na yona history leyi. Okay. Kahle hi huma kwihi. When you come home, you hate to be Shangani. You don't hate to be a Gaza. Yes. Why am I zonda Gaza? I'm zonda Shangani. Because Gaza, Gaza nkulu is a Gaza kingdom. Hinkwenu bash Gaza yes Gaza ne. Hayi ku ri bash Tsonga yes Tsonga. Bash Gaza yes Gaza. Because it's a reality. And vanhu va tindzimi tin'wana va nga hi hambanisi. Whether we give ourselves name is fine. Yeah. It's ours, it's not theirs. Yeah. Ka Maxhosa kuna Mabhaca, kuna Mapondo, kuna yini ne. But they follow under one umbrella of Xhosa. Hambi ku ri kwele KZN kuna abavulavuli ku fana but under Zulu. Se loko mina nguta Maswazi ava nga la ku wela under Zulu. Loko mina nguta Mandebele ava nga la ta wela under Zulu. Because ava nga la ku tekeriwa vuhosi. That's why na va nga valwa swa vona va va tihosi. Se tihosi kuna n'wina ma 2K ne. Na mina ngutisa la ka ti social media. Mi le ku onheni ka vuhina. The wrong information leyi va vulavulaka laya. It's a very total wrong. Hikuva la ka hina a ku na tihosi leti ngo ti sungule lembe rihi. I vula nsinya. The tree. Yeah. Loko va ku hi Matsonga van'wana va ku a hi Machangani van'wana va ku Machangani hi swo va hi delela ku hi swona tindzimi letin'wana. Munhu na maviti mangani hi mina Gezani Eric Nkovani hi mina Mchangani Mutsonga. Why? Why? These are our names. Munhu nga ti chavi mina ni bengoma ni ku changana xilungu. Why mi nga yimanga mi ni kanele mi nga zanga mi ku ri Xitsonga xilungu. Ene mi ta kuma munhu a ku u nga ni vitani Mchangani hi ku Mchangani u huma Mozambique. No. Wala South Africa. No, that person hello ni ngo anga vupanga. Because van'wani hi lava va ti top shayela lava va hanyaka vo yo. Xikwembu xi hi nyiki ririmi rin'we. Yo. Why changa xa Mozambique xi nga fana xana mara hi vulavula ku fana? It's because national language ya vona Xiphutukezi. Hina la English na Afrikaans. Yes. Na Xizulu. Se loko ngo ta xichanga xa Pitori xi na mamina. Loko mi ta ku mara hi vane va. Oh mamina. Se no vula ku ri is our name. Shangani Tsonga. Na mavito. Matu. Say why we afraid to call ourselves Shangani? Mina I'm an original Shangani. You call me Tsonga, I'm original Tsonga. So it's fine. So that's why loko hi vuya. And mina I'm ndawo. Ai kandele. Anta ku mina ndawo ni Mchangani. Mara va keep charweni va kokwana va vulavula ririmi rin'we. A ni xi tivi xindawu. Mara mi ndawo. Ma swi tiva ku na va ndhawu. Hi le ku se hi Mkwembini. That's why loko Swikwembu swi huma ku loyi u na Swikwembu swa va ndhawu. No, everywhere. They are the powerful tribe. Hi vanhu va strong ngopfu a hi dlawi njhenjhe. No. Loko ni dlayi yi helini muti wa ka n'wina. Se no vula ku ri hina hi pfumelini vanhu lava va pfumelini. Vacopi va ka Malamulele va ka Maluleka va pfumelini ku va Mchangani. Na va lawa. Ku va under Gaza ne. Phe vacopi va ka Maluleka. Va pfumelini ku wela under Gaza kingdom. That's why ku ri vona va fumana vo tsan'wisi. Va ze va yi thava ngetela va Gazankulu. Gaza ayikuli. Gaza ayikuli. That's why Gazankulu. That's why Mashela nga vutisa ntsangu ku ri Gaza ntsongo hi kwihi. Ivi Mashela ku ri etsangwisa ku la ku nga na Mchangani i Gazankulu. Gaza ayikuli.
mara n'wina vantshwa mi le ku onheni ka history ya hina because ku na lavan'wani va tihosi va lava ku vuhosi hi nkanu va lava ku va hosi va nga swi tivi why va lava ku va hosi tihosi ta hina ti hlanganani mi hi vitana hina vana va n'wina hi ta va na xinduti la South Africa va hi rhuketele mhaka n'wina a mi hlangani lwelani ti-right ta n'wina mi tshika ku endliwa tiboyi ta government ya ANC van'wani va le ku mi tholeni hi le ku mi voneni ku ri mi kota ku xavisa tiko ra ka n'wina a hi lweleni ti-rights ta hina timovha mi ta tikuma hambi ANC yi nga ri kona timovha ta government ku nge cinci milawu loko ANC yi huma matimbeni yi ta zumba yi ri government hambi wo fuma hi mbyana ya ha ta famba hi ndlela liya hambi wo fuma hi donki ka ha ri government mi ta hola a ku na nchumu yimelani hina vana va n'wina vo Ndabezitha tshikani tikhembe ka vuhosi mi yima hi riti rin'we mihlangano mbalavula loko n'wina mi nga ri vanghana hi ta va vanghana njhani hina vana va n'wina loko mi nga ri united hina hi ta va united njhani hi hlanganiseni hi vona swiendlo swa n'wina then hina hi ta va hi famba kahle hi vitaneni mi hi kombisa hi kombisana hi kota ku yimela vutsonga vuchangani bya hina a tikweni ra South Africa va hi tolovela ku a mi twanani hi vitaneni hi endla twanano ku hlanganiwa mhala Phalavurwa Tzaneni Giyani Malamulele hlanganani na kwele Joni a tshama hansi a phipirasa ni ri tivile va nga ri tha sweswi Mukopani hlanganani le hlanganani ya se la ku nga tshama ririmi ra hina hi hlanganiseni n'wina vo Ndabezitha hambi munhu yo fuma njhani u huma matimbeni ya n'wina u huma ndhawini ya n'wina switandini swa n'wina hi hlanganiseni mi nga fani na luya a la ku pfala nhluvuko ka Malamulele a ku Masingita a nga endli molo mara loko ta tixaka tin'wani va la ku ba coco kwalava va nyika lowa hina va swi lavi hi nga fani na vona a nga kona nga aleliwa ku hluvukisa tiko ra ka hina loyi a nga na matimba o endla 100 wa business ti hluvukisa hina tshikani makwanga vanhu va ka hina tshikani timbele to biha hi twanana a ni mi rhuketele a ni mi deleli mara ntiyiso wa vava ene ntiyiso wa pfuna giyani yi nga hluvuka loko mo vhota munhu loyi mi n'wi tshembaka hluvuko a wu teki nkarhi ku endleka leswi a swi nga dyiwa swi nga pfukuleka ku tsipa ka tihlo palamende ya hina mi swi vonini sweswi ni nga vulavula va sungula ku yi cleana because I'm talking behalf of our people un'wana na un'wana loko ya palamende i vulavulela la taku hi koho se na mina ni vulavulela tiko ra ka hina ni nge cinci ni va ririmi rin'wana ta dzuma ni ri so hi nga ti chavi ku va Machangani ku va Matsonga i Gezani i Eric i Mkhacani Mafemani i Samuele hi sweswo se mi nga chavi ku lowu wa ku Mchangani ku swi vula umani wena vito rin'we u na vito ra la ngomeni na vito ra Christian va ku nyika rona ku hi wena Samuel Gezani Samuel everything is aye I got some Lazar Pelo, Lazarisha, and Papa Pit. It was nice. One winner, my daughter. Don't be everything is aye. Papa, come here. Hey. So this guy. Everything is aye. Everything. This guy. Yeah, this guy. He is my junior Penny. The last time I'm winning Pen. Minjani. Aku bapukeni.
i junior pen and vito ra pen ri le pasini ka yena. I was worried to get the maybe last born ya jaha ni ri nyika vito ra pen hi ku sweswi va ri papa pen which means hi yena pen Papa Pen was straight. hi loyi la Oh, Penny. is the one yeah Okay. yeah se unga bayizi vana mshala phungani Okay, hi, Papa Penny, Kesini. no nkezi swinene Miss B. Aye. Mina swo swi vula before ipala. Hi. Hi, everything is aye. No, award. Everything is aye. Everything is aye. Kushota ya papa. Kushota ya papa. Itaipumala. Ya papa. ntamnika ya papa Ya papa. ni nga ku ri vanhu va South Africa-Dzonga hinkwenu mi nga hlamali loko ni ta yima ni ku ni lava ku ma meyara ya Giyani ni tshembeni loko mi ni tshemba Yeah. swi ta humelela Yeah. nhluvuko ta va kona ahee Aye. ahee n'wananga Aye.